O te whaatalo whatu, sa mole atu nu peleli nei vaenga o le fiafi. Ina ua vai atu tatu teimi, ia ua fast fumaneiva minuti te ali tura lima, to sumatas minuti tali tura eono. Ia a o tau amatamatalia foi ia le au onanga, le tautua, o le nei aso. Ia e au lava ina o whaatalo whatu, sa mole atu nu ia te oe, le atu pele. Po fia lama o le nei lalo langi o lo o maua vanoa e mai moa mai ai ma. Ia matam whai e mata mai ia le tautua whai pēa le si ufafonga o le tai au fōu. Ia o te whatala whatu, whai au masui o le o nanga le si ufafonga o le tai au fōu. Matou te whatalo whatua ia te oe sa moa i so se mea po fia lava le vai panoa o le nei lalo langi o lo mawhai ona e mai moinai lana por kalame fai pea o ta ua o le lupe falele. I so fu la se taimi ia ona utala no fu la ia le mafuanga ya fuai ona nau le loto e faunga le ngua lupe falele. Ia e amata dia i fu i se tala e to manatu ai i le tupu wae. Ia ai mese lava ia nu ainga i o la tuna na tapue ia le soifua ma le ola o i tatou lava nei. Ai u manatu o le ua la tali tulai ona. Ia o le temi fu o tau ona fai se tatou fiafi. Lea li i e lea tuae le fai mea e mawhai au ngā luenga e lelei mato te ofoai e o mai watunu ei foia te oe au alo malo filemu ua faatuina mai le tupu o le au paia le tupu e olai e tonu ma ua mausali o au mea e fai e o mai uma atunu e foia te oe aua lo malo filemu ua faatuina mai. Ua fia whaia e o matou loto e vivi atu ma fafu atu vivi inga ma whaftai ia te oe o malu mai fo i po i sao le nei tu lalo langi o lo matu o nofo mau ai o toi fo le la o mai tenyo po i sa ai sa e tausi mai lo matu ola le mea so ato mai ai le oso e o le la ia ma le fo i ua fo i ngoto atu le nganga whaftai lea ma le vi inga e tupu o matu ngutu tamai e hao pea o no matu sulaina fafu atu le whaftai o wao lea fo i o la whasoro umar nei asu au no tu mau pea lau tau singanga le lei tau singanga lofa i no matu ola e le tamai whaftai tele whaftai lo le tu la fo ina o matu tangata iui
ina ua mātou solo muri pea ma whaia ina o mātou tangata i le whinaunga e tau atu ia te oe o na mātou tatalo tamai whaftai i mea silisili o e whai whaftai i le whaoratanga na e tapena na lo maliu ma lo tue tū manu malo i ola o mātou tangata ma whaftai nei mātou e lo nganga pa ia o lo mātou whesoa soa ni sili o e toe a fio i lo no whaari au o tu ina mai o le persona lo na tolu o e lo mātou atu mātou te tatalo ia whapea ona e mafuta ma e whesoa soa ni mai ia e tusa o winga ma o onga i o mātou tangata e ala i lo tau tasa ia. Le anganga pa ia ua whai ma o mātou whesoa soa ni si. Ala leo le mātou la au thio mai ia. Tau tau lua le tau tua ma le au ngang. Whai anei. Ai whamangaro i mātou tamai. I mea e tele o mātou whese ma whare tau mo. I le ma whai tau lia o mātou lea mai. Ua amata mai i o mātou mawhau whaunga. Au le i whaatino ina. O mātou te talo le nei tua tua. Tato malau fio. Awao, awai, whaatonu, whapoto i mātou. Le anganga, soaswani, o e lo mātou. I mangalo mea unti. Mangali mātou mātou pai o e ke risoro mātou li i mana mātou whao. Ia. Tio le ua. Te ailangi ia le tātou whapolo foi ma whasangi o le nei aso. Nei a fiafi. Le ua pōngisa, whasoro na pōngisa mātou California. Ia. E tusa o le suinga o le taimi. Ma suinga o le tau. Le ua mata o na tau marulu. Mātou o te fule leu o te tauana whaise ofu mawhanawhana i le teime te aru ese mai whale e te aru te whainga ruenga ia tauana ave ia sau ofu extra se ofu ure le te sui ai pe te aru whakoleni e po whea lava le mea te aru ia o na ua utele suinga o le ua amatalava o na marulu mai ia le nuk nei ia po le pitonu ule nei o Long Beach, California, o Los Angeles i California. Ia, o le ana lea o le tau tatalonga pea, ma tau whamana tuatu le tatou atunu. Ia, e se fo le maruru ane atunu, e le pio le maruru o tau New Zealand o sani. E le maruru ane, e whaale, e le pio le maruru o tau na. Al maruru la mātou ne. E whaale longa fudele, e te nimonia ia, e te maia ia, le iai anganga e tupu nei. Ai whai atu whai so ofu ma le maruru, e whape ma le tala, se e maruru e marua. Io, o le anganga na le tupu nei, ia o se tasi whape o se tangata, se whai whiau, na sau i nei, nia whautua ina le siona ainga fai fadi leila ila le mo ia ele i aua matantau maruru la tu nei ia mai ala tala na io se maruru e marua io ele i ala ia ai vai me marua o to avatu io io le winga na o le se fo i anga o le maruru le nei tu o isi vai o America e to ai le snow ia e pei o North Dakota i le me o lo iai nisi o le mawhanau o Alaska o le East Coast pei o atu nuu na pei atu nuu pei o se tete na e mawa e le marulu ia e mese lava le vaitaimi o le Christmasi e iai fui pese fui o pese o Christmas le ta ua whapea o le White Christmas to a snow le temi tonu ia le o matuanga ia tu iai o le leo matu te le vaitau o le foi o le fall ia po le vanga foi le to uai la au ia ia
le ta'u o tonu sila ma Australia le autumn ta ulai na ia matu nei o le tau to ulu lau la au pa to a mala le tau le ile ale le so if not the 22nd 23rd of December just before the Christmas o le taimi le na a matai lo on official le tau malulu fe ngai ma America yo le taimi o le vai yeso ana le Christmasi so le so ale lufu to o se vai teni a whapena e matua ma ati e loa le ala ua amata na malulu yo le ua amata na malulu o te minei o le whautuanga whai whale leila lava ia pe anga ia tu e se atu manfale yo awani isa o le upu na male anganga e malulu wai malua o nei ala tu le tala na yo ia pe na se langona o le nei aso o le aso lua o le aso sefulu ma le valu ua anga ia tu fo'i i le whaiuina su valu o tu vai aso lea o ia vai aso lea le matou a fo'i le aso malolo le aso topi aso fia nei su ia pe a Thanksgiving le aso fou fia ngai mana nei tunu ia e pei o le matou holiday le na e umaloa na e whaalongo lola ia lea ia ua pa o mai longo ia o le Christmasi e fo ia la leo o lo le aso mua la vote sema e te le to e whaalongo i se isi a pese mai the 1st of December until the end e te na o pese nga o Christmas carols lava ia e pei o le 103.5 tasine na la leo e o lo le afo i le temi o le mai le Thanksgiving ua e umalo Thanksgiving ia tatu wa ailo le wailunga i le TV mo me o ads ia po advertisements a mo me o fale o loa Kirsimasi o mea malava e ia o Terminator tili i whalongo ua amata no vinga e umalo Thanksgiving then we will slowly hear ia pese o Kirsimasi o te whai atuai ia e o tu fo ila i le aso mo Christmasi ia ua alu whaasoro atua ia taipi o le 103.5 I believe ia mo tatu ni Amerika tasine e o le aso mo te semana whanoro le channel le na le tio whalongolongo e le tu whalongo i se isi a pese whaaselmos na pese al Kirsimasi se ia le te sema ia ona fta to sui fole o le lato yo ia o inele America le uti tala no twai au le uti tau mana tu natu de vai taimile o le Kirsimasi i le taimi o tala titi tasile mo mitinga yo ina pele i tele lo tama fau vetim fode le pawar me te vai temi ia o meta alu io le fana vai o le tama o fana vai le fana vai ia ale le fana vai ia o le palungi ia o to inga fana foi pulu le ta o tatu ia so ia o fana pulu momono ia fa solo nei ia ai ala ia isi tamaiti fode le pei fa ato taba ai ni moni me tu japini fana mo ki le fa pele ia o ta vale fode le ki e lunga ma e pe ala e te mata o taba ai fode le fa pesole ia e nota tangi le lota ao mailin indela ia tamaiti fo le fai pisinisi te pio ainga le sa fai le la to black and white wa tasile na tamaiti na ainga ta vai to inga me ta alo mo ia pingi yo no ta mo o ale ia yo no ta tangi ta vale le loka yo ilote ia e ta tele uloa o lai fo i tau uti le fa soa silo matua masto ina lai tau yo
o le uta no fone uta va ai le uta va ai from a different lens le uta va ai le men tiro e luta ita ta ma luta tina i luta le titi ia le na a le se fana ia o ka mahu le fana vai ia o le waf ia o se polo o se polo ia o ni se vai fo o se ofu o se mitia fufo o se ie fo ale mali lai i ka ua kua ni maturi asuna mau ane ni sota ie fo so le ka ke musu fa nga so le nga va tu le me fa nga bi fu le ka ke fa pele pele ia la ti a batu fo ila sa ka pese vai koskoso tamba fo ie fo a ka haru la ka ke ka ele e uma fufuru le mele ku e nunga o ka vai ai o la i au tafa le me fule le e fufuru fa soro ato au ala i sene ia o le na ia o isi mea ia o mo meo o i vanga te milana tele i loa ta alo mele o le volleyball tele i loa ta alo ai na manga ia la kama mo ma pe o champing ia le aso nei o penga o kismasi o fana ofi ai tasi le me fai matau vanga le matu ta mai tilo tu punanga o te tali tonu man mautino le koe maua au le mea na e ta wai le tatu to e reflect i lo tatu light le anga au an tatu feoti ma tatu te le to e va ai tatu te paua le mea na ono tatu to manatu ma mo ia au tatu le to e maua walu io e ese fo i a lunga o le suifuanga ma le ola ia o wale si tangata champingi mo fa pa fa ofi tinga na va iai e mu moto e ke mi fori la tapu no to fe ula ni e pi to e pa to e foi tek pa ya mele le fa ofi io le saunga la nalu uma tala mata hule se le mali o meso ia nga mo ingia fa pe mata mo kilo mele ia ko feula ia fa fia pe onai me ta alo ia sa fatu ia lo tatu wola o tatu laiti ia ele ngata la ole na e pe ia le o te fa mata la ina matonu usai ai le male matu sai ele fati fanga le te o tala to black and white e mata ulia le vai aso ato o le o ta pena e pese mea fia pe mena e se kisi masi samo kisi masi so se isi a mea pe o nei lo to sa ni tu wa le I never enjoyed Christmas here in America like le mena o wala mai ai o Samoa te celebrate mai le Christmasi ina watu ua ongor tu anga umi wa matan tata pese o Christmasi te vai foi te farongo ina pese ia e te fai te au fia fo mai lea te mi e oro la so Christmasi pe o fai unga Christmasi a matou i ta miti o matou a inga ta miti o matou o matou o fatifanga la lea wa te mi ana a batoi a le tau mose o le tau o yo pi ata fa pena ia matou ia la tifanga e a mata po le tau tasi te vo tu ua lotu o talu lo tifanga yo kama ka tifanga e o me fuli a tala no umi le tama ma le tenyo le ata ia tale fia na foi ka kele man la mai tala le tala noi e pa wale me te se krango so ia wai si e fa longo foi la fatifanga la matou ke va ai e ho ora la e se ma die devo to ma tu me la kamara lenga vidiata
o le toi inga ingo ia nautu ma le ringo ia laki nautu le enga ia o so ino matua te fai atu la fu le wala ilo le le ala e tata le viliata o le mau te tumu e tonu o fatifanga se ke ia fu le wa pisa tonu o fatifanga fu amakan kisi kamakengi matan kisi kamakengi ai ke atala o le kangoa e o le lima o kama le viliata pupungi no sfangi ne fa longo le tangata pana se vai o kupe me o mai kom se le va di so le yo ta ata fa peso o ta ita foi la o taimi na o ta e ta te pau wale me ta tiro le action o le action ia mave ta vai tu ale kalake o le fana ia Isila me haru fa peso wa ese kopila no mata I fa fo singi o le haka kalangore ya pero foi tu foi alu la lata fai lata na mose lata na mose te milena wat foi mose fa la tu o le sami te mata la le naso pa pesole really e tupu nei me lunga le langi wa fo ka ma fo mose lunga le langi le haka ke longo winga ka ke mafofo le e se foi ia le lalolangi la e lunga le langi au lo mafofo la ia fo le sole le va ai to tato ne le lalolangi o le tafe me le vai tafe lunga le langi e se fa uta e sa mo le papa o tele le me no ta o le atala na mo se vo le taimi ale na tangota malo fa la tu hu le o pe ala ua sole ku ua mai nga makifanga ka sole e matu mai le vai na sen matun o tu le anga tifanga tua I pa le anga le vai na ale maka le vai le ata mo se langa fai le vai mtua I lolo vai a to solele ale fa maku kifanga te lola na su ele me wa ele fai maku kolosia I le vai makio yo matu soli se yo e se le mana yo fo nga kin matau lia la o matun o le wala tele le malo o black and white dia au talang era black and white e tu e awal ngalu e alu la yuta o tala e to telefone ele to tele na I ainga na no fo yuta la wala e alu I matu fanua fai popo e alu fanua o mango si ai o nei ainga la ye e tele na mai chi fanga le po le se tala mali e tala e wero le siko ingol matonu la le ta wore e no fo yuta sabta malo le por solulu le atala Dracula le atala Dracula le atala wa fadi le por I black and white malo ti fanga mata malo tua ia matu dile ini moli ia matu ia soia ini moli la wala mo ia maka la kamale akale Dracula la taitu tu ua lo martifanga ia matu dia la e o mai sava vadi melan malava sava vadi atu sa parima iva o mai fo I fosi no tutua oi e o to tele o ila la kamale na o ia lo utele o nga ruele te lo me madi e malama ta o feo I pase o la mo ruma por kiko black ioi o mata fefe ne er yuta mata limba fatu o utele o nga ruele e tu o si no fale ioi o se sera le ata o sa ma lo mata de pole ioi na fa pele li e si ata fole le adu si ata tau po se ata tala no atene matama I wa foi fa pe nasi matu fatifanga e ia ta foi o atua mo pasi au vidiata ia tu medelu ma ia
e sata maiti fa sata maiti le tale fa penara sia matua mio ya lo kamarani ya wa latu la tai tulen wa pongi sa le por tengo umai le tifang ina tau fai solo lo le isi tu nu e lo lai oto tele ile isi si mata fifi ku ro kama ia tu tale o le matua vanu ala tale o tide la savali ngi anu yukale o waranga nu ia moe lo lumo o por ki ko fa to asavali varia yuta yu mala ia o nai tala nai to reflect ia ile mafofau ma toe mana tua ia taimi fo'i o lo tala titi taimi fo'i o le tau watia e maia o le ile ngata fo'i inai ia o taimi fo'i o whaia o ngā sasa tasi nei tangata pengi whaia o ngā fo'i na watu man kikeli fa i o whaasau ngoa sole o kai kango ka fie lo se meva mengo ka valea i whaasau ngoa whaia o ngā sasa i an mako ina fai vai tei kama i pia kumbo peina su e whapitoa ni tu si pasifo i ea o ngā whapitoa i whaingo o whaia o ngai ia e na i ule leia palunga nei whaia o ngā sasa ia male a onga le whaifi au le onga le whaifi au le onga o tusi o lau tusi lima o le whaingo o lau wha aroma ma lau wha lapi o tala o tusi pa ia ma le whaitau wina o le pitau tau ia ma le tamafole le pese la fole tau o tatu punctuation la fole tau o tatu mena pi whalau mai ata tusi atua ti o tau ngalo ia te itaso le ta upulana pai fatua le o matu whaifi au lo mtu o mare le whaitau ngor tusi oti le whape ai woso le oti koma i lunga o le au pa semicolona io e pifa penale feitunga ta fale tonu ai foi laina ia tasi fona ai o le mautu o tu fa fongo tu sa mo i le tapena ino tatu mai au tatu light o lo ta ainga o le fale o le faifi au atala tu foi fati fanga ile atolo to io e sa ta ita to tu di me fale io ia o mea uma fa pe fu ita te ala tu mo so te mi ta fa i lisi ata o lisi io lisi ainga fa pe metala lo mo tu nai ele la sa i ke fa la la fa alo fa so fa alo fa se fa o ka mamru kinga o le o kongi mo e ka fa wa tala ia le fuka la ku ka ki ka pa ku la ka wo ia o ke me fa penalo so ya ta i mai nei la wo la ta fa na fu le fa ata o ke ku va pe so dia ka ve so le anyway ia o asona le fai mai tala pese o aso le mativana ai le ai ni aso sili le enjoyable o aso ia e mese lava i le vai tau o le Christmas se iusu atu la pese fo ia Jim Reeves io alu fa solo atoa ta upupau an me o le latalata ia long time ago in Bethlehem ia matuala ia le si o le sua malie o le sisen o le te vai so le e te langona ina yo tino pe ai wharongo i Christmas carols ni ia mo i teino ia oi au fa pena i oi susu tun rei temi nai ia matura au pisela au pese foi temo o cassettes ia cassette ia Jim Reeves o cassette o isi o li pese o kisi masi ia o le Pony M pi o ata favorite ana ina so e malia mataulia se ainga ise me ka usi stereo o ata mavule
tum 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 io taru roa mai paelo foi le e fa e lunga de la una ia ne vai le tum tum male pisi talo fai sole talo fai ia te mi e tati no fono fo ma to e ma fo fau iai te ia le o ta no fono fo io ta va ai ia I la ta fa sole o lele tai tai ke visimas ade wo fa no longo tu ne yo grandchildren ia e wo au mai mana o nga o me alofa e fa tau o ke visimas what a difference mana o sau I manisi se e vai e vai le me le fata se e vai o kani se e vai o se vai le I fa ngaina yo e na tasi fa ngai se e vai tangata ya fu ale lo ta ita temi se en se e vai fo lo ta vai e ta te alu lo I se fale se nga tu fa foto se vai ta sau o ta lo mai lalo e ngalo ia te wa vele masani o ta vai e ta te sau ava ai le pela o so ni e ta tau wana tang ia mana tu se vai fentan sa valila o le mea na iai io man tu voi le vau voi le tatu ta o le vau fefe ele e te asa tu lo talanga o le vau fefe ni mini si me pi la le fefe me ari ta o le vau fefe kama makui o le sitemi e va ai mai lo le vau fefe io ta lo fi vai la ka ku ku no mi mingi ko I fefe le vau fefe io ka vai ele inse e vai am tu ale illa le vau fefe so io e tu foi na vai te ni so le ora ke milani so le aka ko sa vali aku no se ma fulele e ka pe ka ingo ora swinga ia e uina le I aini me alofa se tele a tatou na tatou a mata mai ai e selo enjoyina sole e le tutusalo enjoyina o le afoi o le Christmas time back home ia ma le taimile nei e le o toi tutusa tua te le lona ese senga ta wasi me si nanga tatou fai tau fo tuspa ia o le tele o tala ia fai tau tuspa ia refer a tatou I taimi o le tuanai I taimi o le autustala ma taimi o I latou na fuafua mai tatou wa aila ia I taimi na tusia tuspa ia ma le modern Israel I le taimi le nei kele swinga tatou wa ai foi tangata o nupa ia ia tatou wa ai tau le lopo fe tonu mele fe mele tuspa o ina fe mele o ina fe mele ai se te le swinga o le lalolangi e le leila tuspa ia le wa mai o tusi e ao ina o tatou fai tau mai im tatou tom fai reflect I le soifuanga tuai ma le olanga tuai ma mea na tatou masani ai o le wha moe tatou talia le taimi ua iai tatou te tō manatu lava I le taimi ua le tai tatou te misi alofa iai e le vain tatou te maua esa e sau aso e alu aso e sau aso io o le taimi o le fuata o le lo malona fuata malona lo ia ai e te tununga o le episode lena o le tatou lupe whalele ia mo le nei vaenga o le aso sorua nei ia matou manatu o le aso rulu nei it is very silent pe a mafau le vai tau o le Christmas right tu tango I le faisite leo le mele o melunga I Ether Webster tu pu mania tu lepa o le mea fo I fa pena na tupu I le faleti fanga Apollo na watu I le matua onga ia le sa ona e iai la titi ia le school hall ai te le screen na ave ai I fafo o le malai fa yo fa tu ai no fo ma vili ai le ata o le Kings of Kings o le mena tupu
ina ua o le ata i le taimi na tō ai ti munga ma pāpā whaititiri e mo wila i le ata ai at the same time ua palasi mai ma ti munga i big screen ia ai le uma le ata o se mea na matua i mātou wafo ai ia na vai mea manatua le mwhaina ngalo ia taimi tā ua o le soifanga o mātou o le ata o mose pe tau ia lo tava ai le mele sa la o le to alu tua le vai to e sau fasioti uma le whanaunga wharau mai kupito ai watu I whafole in a real life matua pā tutu ia le vai tawhina mātou ia su elo male ainga mo e tamatitia se I o le aso se tau mama wane whanto kolosi ia o na o nei vaenga na o le tātou lupe whaalele o le nei vaenga o le tātou palame o anga vaa mana umia o anga vaa mana umia pe tasi lea upu na whao ngai le tusi apply fu le ave le abatu le tausa ili ai ia tei fono na ule to ia nga I au I luam puar pai lo umatangata ia le tusi male asi o pa isi mesia o le upu anga vaa o le upu lea pe ua fai matala ula ale tai o le tuangai malato uma I le tuangai ua ia masapodas pe ua pe fole ua mai ai tasi le ngā mea te loa I le mea o le papau o mawhauwhaunga o tangata. Te loa isi teimi atea. Ia teimi e tau mamuru toa sautala. Ini mea fui tu mo tangata. Patole mea ta te whaia. Ta te tango scan. Ta te tango ia ua lelei mawhanua. Ta te tango scan le afoi. Ia mea le crowd le ta te iai. So o le tau tala lalo tangutu I se upu. Ta te nofua ma fika. Pe fia I tangata le ta tala le fai. Pe le ai. Fai atu te loa ni se tala. Na ua le fai. Pe fa pe na le sensitive. O tātou mawhauwhau. Tātou te whia ngai ai ma le lalolangi ni te soifua ma ua lai. So lea fua ni fa pe le tala le atu. Think wisely before you open your mouth. O ira le upulanga wha. O na o wafo ai I le tō manatu o to ina o tuilepa. Po le ase whai tau ala tunu. Io na la ngona I le upulea. Moa o haia. If I smart enough o te talia I me whapea, I would never mention ni o uanga vaa mo le whaafonga le tunu. Peta, lima e no whaalongo to ina so se mea tarano mai ai na te mentioninga lava le pe e whaimana talaula. Ia le whainga malo. E le ngata le to ina. Le ori umai e whai mora tonu mele fesili I le nga vaa. Ia vatu le application e whae loa mai ai I o uanga vaa. Mela no roi le vai vai tiro tangata. E le ofiti lo lato mawhauwhau. Ia nga vaa u matangata I to metau education. Ia nga vaa. Ia nga vaa. Ai ina ua sau noa le fionga le li pale mia lana. Le mele vevesi ni fo I ioe. Se te mi fo I tatu o tu ye. Ile me tau o le va ai lau tele il bloketi la. Ioe. Ele o langa le wali le lunga fe mai o ina ave lima suafi o ina ave se lau fiafi le. Ele o loa el sa mo lau tele. Le matua le anga faia o isi tu malo ele o alia I lunga. Ioe. Mela na ile o manino tele ai ia I tule epa. Mala, e pe o le tuli apu wa mangele. Fe pule ai. Ma fe solai. Ioe pe o le tolu. E na le tolu wa tangata ia. Ma le loa e tule epa. O le ua manino sa I linga komiti.
more than 7, more than 10, more than, it's almost 20 ila to ile lei ona fatino o lona winga o anga va ai sa ile tu application ya o to ia pe tu it's very sarcastic ia o to tala fainga o to tala pe tu te amu pe tu te fonile ai o to loa o le mele tau su e o le fa mau io wa ila ia le lau to lau tu le pa ona ana fo ingon me la lingon me anga va fa malau fa fitu le pa na tai fono le lalangi tai fono le Commonwealth tai fono le Pasifika male lilo ya tu le pa o le mele sa ili tu applications ia ele o me na mo mnia pesili po fe to toilo soifua fa mauni a palasi ane la ia tu le pa kasi la le oki anga va e saola pese tala le faya e palasia lo le anga valia kasi le makua oki se sao I le mele e oki anga vai o no winga if I were you or if I'm one of the member one of the committees ele teriina ile epa to become a telefono o le lato tumara no vet vela sin marion sin mali wai na faiak to application also lo conclusion so mato le ya uma mato la to fisili na me o tamai le o anga va ai to sa ilimi ya wanti lai era e tau sa o tala pese lena e fuala ile fa lima ile fa tolu fa tau sanga tamuai ile fa tino ino al proketi ito tonu o lo tu malo fontoe la o ina uma la fa nga palo e toi mau mai au sengi nga siaki ito tonu o lo tu o toi nga cases la ia o toi nga mea ia fua ia ile application o anga vaa o lea e tasi ale upu e fa matala ile anga vaa o lea o le tangata fa maoni Ioi. So atala nola ia oe Papa Stui. Tele qualify. Nanga fo e mua e oso fa matala te nofo ma e pe te you were proud of yourself. Na avatua e tilo le upu anga vaa e ata le mufa pia. Sole ia ko vale. Ko ke va mai o un pale mia le fieta usanga. To te va mai o una na foi na fa matala. Na fa la wina. E au noa malo fe tu nai. O le tonu. What is real and what is all about? Le tonu banga va le mana mi tu si apply le. Ya le pona lau e mo e oso fa malau. A foi le menale no fa tu. O te no for le me tu mutangata. Po to tonu le kalesia, po to tonu le lotu. Ya tala te fa longo tu e. Pata e tangata. Pa vale. Ele o yei se meta o se think before you open. Ma fau mua le ma fau le me pa ele le u. Ai li tau tala nutu. Ta ua i o ia mea. Ia le la uf tala i le anga vaa fe me toi fe sili anga vaa. Ia ne la isa ili le ufet pe auto. E oki ma le majority o tatu e il mele. Isia. E oki mele. Even the fast members. A le winga la i o sa ilingo le anga vaa. Isia. E te toe ma fau wai oe. Langa au tango ni sa iliat. O sui e to fia o le fast. Lento u. Len pa u. E ma fai tato va ai e melea. O le ane mea. E le lei o na whaasoa soina e ploketila. Wai le e alu watu o ngā tonu sia u ioe.
Tele papel tele lo tala I le situ le e iai foi sui o le fast mai le to lua se furu le na toe mai le I vanga ina na ave fa na ave fiame to toe to lusi fu e fia tangata ina pa uma to lusi fu 4 5 6 e ma fai vo lan tatu va I ma fu anga na to ulu ai tangata ia bloketilea isia yang fui fai tau tangata palo ta fa pisole ele le na fa tino ina le tatu bloketi ele le na fa tino ina me tonu ana a ma fa faula ma utanga to fetu na isi mesia e o le anga va tonu ale o le sa iliatu o le tuinga nga va ale sa mo o le tau sa iliatu o le so le fai me fa maongi ka ko mea yoi o le ngambe fe mailing ko kupe ai vai le o foi la le ta pipi ma fai mai o le majority of taxpayer pa lota molato no fam fa tupu ni tala no fam fa tupu without the research no fam fa tupu esa na fuale la to manatu tangata le town area na pa lota matangata me sawai o le lato mafofo tangata me sawai matangata inu itua they don't pay tax e ni tanta fainga ruanga o to fa utal me piche mafofo tangata ni no mai lola e me le te fet so o le te fet sa o ala tala ta ua yo me lo mafofo mo fu te tau tala e tili I mavava I lunga lo mutu ioi o le I tau tala lo mutu I se upu fata milo mea pa ele tu o le insert le tua I lo tingi po ioi ua ele function lo mea e lua mea o kako o vale tatou o tatou o vale mo tatou tau te le lo ni mea pe a faia ele function le mea pa ele tu unui ioi taua so mo tatou ia le au vanga le tapipi le pifia tama mamafa pifia kama popoko fa fia popoko ma kau mika I mengi o la ku anga va se fa fia popoko mika ka so ele u fa yatu tasi ale nga va ale e take di e committee o le tangata na le lei ma fa maoni lo na fainga o le bloketila ele ofisiliatu pe fia ni o failonga ele ofisiliatu pe la universite sa iai ele ofisiliatu pe sa te telefono ia Israelu ma Equito ele ofisiliatu pe na te telefono I ngautama ngatai io lei ele se ofisili fa pena fa tua pauan mele vatu au mai o nga va e maunu watu oi pe na fa pe I lo fa tino ina io o le tolu fa te usanga te wai tu sila lau tu iai ia tonu ia ngala po kala me te tue fetu na iai okay la e saola e ua te alu te isi application lau iai au fai longa ma lau iai universite ma lau iai langa foto pa ina na mata o le me tau filosofi loa le ai a se se fue luma fue tua po fea le mele la fo mene maunu le it's a live bait o le maunu le me lau tiro iai ia me no fa to nga va o so tu le pa fa matalan te telefono Commonwealth fa matalan te telefono le langi fa matalan I ka ingoi me o tangata matua e le ese fitu tu nai me nai loan man me o tangata vai le me to fa le ese me se ola fitu nai ma fua te tau ia la o so fa matalan te telefono le ama le o le me na o lo sa ilia sai li pena fa fe o era tangata mua e le fa maoni il bloketi na fai atu le taiala e fai le fono fa vai I le lua se la wafi ai o so foi fe me le te tela va se fale e alo tufa e te fai e lo fa fia poto ai ana le leile so le lo ye sili le fa tau tei o ta pule na fa tonu to va tu o to ta fia tu per tu malo ana le leile lo ye sili e le o le yunga na la o fioma na o songa yo
lau sunga li tule pa le va for fola mana na fai lau su New Zealand i New Zealand e fai mela su nei ya telo kau sioki il kolila i le su ma tuli ni i ele yo ai mo mala ka kolila nga mai tu le su ma tu ni ya mana ya ila yo yo pai ana i New Zealand lau mena na te fai Australia e te le fai mai nei yo e ai atu ai o e pua ai nei tera mo ia le fai ya joy ya orina o le ma fau na vai o e vela ia sa mo le mele no fai atu la tala no tala no pe mai tala tusi ele ai se me fou la lo la le se me vai nem tala fa fe fa mai tu spa ia ni tala ele ai se me fou la lo la fa fe fa ile kala fa yo fa fe fa ile tu tala ele se me fou ale se mau me fou lo so toa o so ta va fou e vai tu lo nepa vai le me fou ade fa mai tu spa ele se me fou fa pena uma lo so fu mo ta to wola le ai yo o niu se fetuleni mai tatu te feitauina o mea fou o tai ai la whalongo. Na ve vesti e le tusi lea. Ma pei e whai ma mea fou. Wane le tūranga le waiai. Wa whai ma mea tuai. Wa whai ma mea tuai. Ai nā lawa fou ia te utou ia. Fua la na vai ala no fatu fou ya te uto o le to woma o to pepese ma tau langi o to nga va afa le o onga ene lo to vai tele vai yo ma tu vai na sau le falinga o to feita o to fa maurulunga la fotala le fainga malo fa matala mai i lunga o penga te failangi o to nga va fa malau mai nga va o le fa malau mai nga va le ai ma se si no fo ma fiti se ma fo sorry se o le su e mai tatu e tu se apply le o le su e mai tatu ia wala tu fa tu la ia o le va ve me o me tanga ta poto e fa pena o tanga ta poto e fa pena la na fa uto tanga ele o le wharongo tua o paoso o le wharu maina le meso e te paolo mai oso wharu maina oi e oi e wharu maina oi i le pā mai oso i e manei fotele le mai tupe fou mele te whatu i ese mafou ma o tupe fou ele o le tupe fou o awala e fou ioe o awala fou e mau mai le tupe ia o le na ale winga la nele no apa i le tusi fa va aururi le tusi pa ia ina te langa isia o wale tusi e sao ma moni la natua le se me fou i lalo le la tasi le mea fou na o le tangata o ia ke riso le ola. Ia na tangole e baba i mea ia tu la i me temi nei. Tangole te titiro ia. Ioe. O mea ia au mai. Leo o lua nei aso o tala no mai le li pandemia. To te va ai ia le mai o whainga i mau whaitionga le sau. Ai maa liela. Ai tango fai tau whapasene. Tō la itia i la tō olo whaia le ngā ruenga tau whaleanga. A o le tele o pasene, masalo le valu se furu, le vesu pasene o Samoa. E langolango ina le fionga i le li pānia. Ia lea, le olu aso. Le fu amatana i vā talinga mangutu e tau tatala i lea mtau. Aisia. Lenga foi e tau te langa mai lota tu to foi langa pita tu le pa me le ai ngore pa mai. Ai ele teimi e maui ai le tafenga lensa. Pena umano so fu amor wala. Sa mor tala moni le fai atu.
e whapena uma lava lo tatu soifua ma le ola. E pā me losi na mea fure le tau whailanga. Ia wa, wai. Le fu sau pale mia le ama le fu sau le malo fai mene malo ya ma fai mene. Ngo fole le lalo maso. Au fu e luma ma fu e kuasi mea kako. Ia we. Ai don't fa no mo pa so wa na poverty. Ai vai me manu poverty. Ai fai fe au ma mau poverty. A fa pela le poverty le te tulia. E te va ai lai ai. Ta mo e ale me ola ma fai le fe au. Te vai lai e tua i ona a langa vai e tua. E olo so le siu. Ia we. E ale fa pe mo le poverty o tio pispisi le savai. Ia we. Na. Ele fai le o te tala noa le ngangana e fai ngofie o na manino e mta upu te tala noa ia. Ile so le mafofau o la ngangana le talu fitu le valu tau sanga. Talu mtano atu. Le tangata ni tau tala ila na mtau. Ioe. Papena umara me mor tangata fa pe winga. Ioe. Te pia winga i o le povi e fai tuare fe au tala loa tua le awala, ioe. Ma sava o matua ia i ona tua. E sao pe se sere tala. E sao. Ioe. E fa pena uma winga o tua inga tangata ni fia o le mea o tau ia le autostala. O lau ngā ruenga is to report. Not to create. To report news, not to create news. Mena len tu profesional. O tu wa vai le president o ne tu. Ma ro ele ke ai me i o fa news. Ele ke ma ro i o e. Ora. Wa atone le lua aso tanu fa mele. Sipi o tinga o talinga tala no iai. Pi o me fodele. E to fuara tangata malona opinion. Se mau opinions. Ai fesiri le leia o ia te oe. O lea me mau mai lau opinion ki alu ke whaaleanga i re malo. E mau mai se sua pe mau wai se sapelu pe mau wai se wilpailo whaiwhia o ko ainga sama. Ioe. Lea ko pa ko ki ko against the government of Samoa. A ko ke leo lango me o le manui ai o tau tumaro. Manguia o mai ko ainga ma ko ngu me whapenga. Nga o yanga ke sanga vale pe ya mo povi ki o pispisi. Nga sava whapenga ne mea. Ioe. Ko songa kalangoa le mafau i lunga o le social media. Faali mai laka mai o lea kasi se ari ko fai kau ai lava fai tau ai lava e mo nga. O le faali nga fo siona fo iloa. O le fainga sa o me ke kilo sa o po fea le aunga auti o le mea o lo fita no le malo. O le malo. O la tau e lufia le lumanai ma le manuia. O le tamau a inga o le atunu. O la tau o le pale mene la tau te li poina upu. Ioe, o le tatu tau te tilo la. I le au te lenga. O mea e manui ai le atunu. Ua lo fai tau tulu tangata e te ita i le pale mia. Na sau le e tau fai e lango i e tangata. Nga me se ua me e na te fai. Ioe. Io si mea tatou e fai fo e fua i luma fua i tua. E ua le tatu ke whaalonga kua e se le mena te langolangoina. E ua whaalonga manela lau tala le whai. O lea le mafofonga o tula e pale i sailele. Lea le mona mafofonga e nofo en whaamalau mai o na anga vaa e fia. A lepe o challenge atu le malo. E wala. Kilo le lei i le mele o te tala noa tuai. Whape o le mele take de le application. Se vai pen whape i le whainga o le lua tolu tau sanga. Talu o na whaile fono whaavai aru tumano. Tu le fono whaavai ai oso lau mai i sa te tei fono i le lalangi. O a me whai mai le lalangi a mai fua i whai mele.
Ko ka ko ula ko e me se ale me kwa vai ya. Ya le la wa vat ni malo ki ange e vai pe na fingo o ya. Ai a fuala ia tu le pa le mo tala ia na me ya. E tasi ne tangata a fa pe o te sau fa i kongi fa for application. E sea na mua vevete tu le pa miola le fa maoni i fainga fa vai o polo kitile. Kala. Le sifila. O ia ta mua na ia so sofa le mele. Ole. Alu ese me fainga fa vai. A vatu e lua se la wafe. E a mata fai ele fale. E sa mo na mafofo me le matu tu malo ele. Oi. Na lo le tu fatupe. A o ina tonu ale take di ia nga va. O nga va. Nga e fa maongi le fainga pe. Ia nga e kongi fa for application. A wisa ke sa fa i ko kongi nga. Asi e la kula si ka fa sanga. Yo. Nga. Sele. Ia nga. Esa. E filosofi me maisi au fa sala lau ie lango le me valea le faingi. Sele. Tapsia. Io. E poi fa tante fa no me sa o le point o ki kango. E mi milo esa. Langa fa natural le langa. A e ita ia tia. E uma me fa nai o e te ita e o me fa va amen. E se langa fa natural na. O te fiua pe tu 8 miliona e ke ngā pe kua kun miliona. E ngang kua miliona e kam fai su e sisi awala koe ui mero wika kele. Langa whapenga na winga. A e ita e tangata. E whapenga le leo lalangi ke kai. Me whanga whapenga koe ngana kule. Mea na ua lei loa i rato ina na lo na ita tele i le pale mio le atu. O lei loa kama lo le nganga. Ioi. O le loa e fiu e kau mai whain mai langa ioi. E le whain mai ngei alan tala le kilipi le na la fomana tata i tia. O au te le va ai i le tangata. Ai o te va ai i le tomai. La e i le tangata. O te va ai. E o ko whau kala o ko se pepelo au inga ese. O fiangi mele le whai la uri e maritua. Ai le kakai ava ai. Ale la oso mai mangi kara kau whalaka whapea. Ka ingo e sole. Ka ingo e. Ioi. O tangata ia si fasitala ale la uri e maritua. O le la uri e maritua whai e tala lea. Ioi. O ia sau mai le universite o sasina. E pa i mortangata e lo loto di tofa. E le whapeo le asau le la uri e maritua mea o usau i le universite au kilani. A mea o usau i le universite le ai. O le tangata e lo loto di tofa. E whapea nalan talanoa. Tau whaapiti le talanoa. But in the real life, na o ina le lei. Ioi. A onga maurulunga. Ai mise le a onga a matua. E lile a onga. Ai le whapela o le asau maha pe mai. Samoa, wa no enroll le Auckland University pe tai i o wale mwhaina ma. A tangata nei. Ko le loa po whemea mai malatu. Ai koe o mai ato e fia whamatala lato. Bragging. Ia. Ia brag ia la tulang o lito no pan mene. Ai brag atu e malau whasara lau ia. Ioi. Brag atu e mawhalo sa ia. Ioi. Te musu te brag atu lo o langa. Mene alai, au to whalo mai au tala noa back in the day when I was young. Na mea malia o te tango e whamatala. Ioi. Ma mea furi pi te wharamia o ngaonga
i tutonu le matuaiga e le faasana faini mea oga sani a o'o ni utango i tala me faamatie ai lo matuaiga o loo mafaufaula se tula e pai lo ina fa ye mena io wale te le mafaufaula o mai fula nei satanga luenga na fai le community LA inei misi la fiu matu tira tantai io tilinga nganai palasia i meta ekalesia palasia i meta community meta ule mai o malo inei mana mena talo nei ileni mea e tati to e nofo mato e famata let somebody else talk highly about you, not you yourself. Penar meta utang tawa wing lele. Mena Samoa e oro te miola por kalame in the very beginning. No tu falong longo lea o tala. Taimi oro tala titi. O mea no ta involve ai. Ile ai tu pero ta ainga. Ala afsilia le matonu. Ile tu langa fo le matua ainga. Iona. Ele feno sa unga I o pai atu ia mea matu ainga no mera ma tonu sa mo ile amara. Mea nei loa I tangata yeli to fa. Tu whanau ngono mai whanei te le tai o sa o praka tu ni mea. Eo na nā. Eo e. Au ka uafa o ni tangata soli. Tua uafa o nonofo ero loa ua ita tele. Nofo mwha matala mai lona lo ia, lona whailonga lo ia, o where mena su e ai, o where a ona o ngai. Au oika whe soli. Eo e. Le nā. Aua. Let somebody else. E ili pu mo oe. Ngari sanga sa so ili le pu e vivi I ai oe. Aua te tono wha oe mato e vivi oe. Wa le meso so. Io na. O le povi e ti o pisi a savai siu. Ele se tala le faiatu. I'm talking about nature of things. So se povi e te mata. Apa pe o na on fai o povi. Apa le no fam kala tu o la unga wenga na fai o le titi. O wa do sui povi an matu ai. Sui matu so fanua fa fanga matu poa. Temi o lo temi le talavoura, lo temi le titi ke ia ese mai malili o lo ai. Io Lena fai popo, fai manga. O mea uma, le se fe au. Wa au fusila ne ya te ele fa mai. La le wingo le upu le au talu. La le temi apply ele upu le o le au talu. O fe fo ile upu temi fa ngai upu le o le au talu. Ia nala. Fusila ne to tela ta tele malon. Sia nanga they didn't go through this. Ila tele iui li tuinga lifestyle ya. Na ui ta tele to tala. O te malama le upu matala o le ngangana. Io ale te whanongo ni whanga isi le upu au talu se foi upu. Mtu asi se isi. Io na. Mai nei tatu watunu tala noa nei fo nei matu community nei. Tala noa mai tangata whape o ia sa tautua I lea marea tautua I fia. Halu te whai atu. O te le I nofo ise nofo anga whatau le lea al matunu. Leanga isia. O whatau le lea. Ele tele ma fai lo le aonga. Tere yola I mele. Au se upu I tautua I lo ainga I lo le titi so se fe au. Ne se fe au ele I pa I en tangata le tautala. Io. Artu o mai le tu fe me o tu ta mitio town to te Aimen Maketi. Shame on you. Io. Io nga. O mortangata o so na la lafo o wai io le lai ina tu sanga o mavai same case mele ile por kalami atu ina tu le pa fule le ta o le afula na por kalami le sai lungo le TV o ngalo so no mantua neia
na fa le por kalame fu le tu le pale na fa au pale mia so e se fa mana tu mai si por kalame na la fu si o ngalo ia tau so mana tu ia se le por kalame se le o le ngalo tala ia fa tai mus se uso ole itu lama palemia na tuli e to ina le leisi fo i tangata fasala lau ale vanga fo ale radio polinsia le tio polinsia e vanga le portalo fa FM le vanga le FM na tuli e tangata la tuli e tuli e pa mai na por kalame le tu stala mai le vanga le na pau ala le mea na fai e sa o ene e toi o mai i lau por kalame lea i tu la mar palemia e fai na e mai isi mea exactly the same thing with this ai se vai o to pe o tau fai langa le ai ngole to te tau fai langa i lunga matusi o to lima i le palemia ala na fai tu lepa na fai foi tu lepa mele o ngalo ia tau ni ngo seri i tu stala ale le tio polinsia yo tu sa tu e fasiri ale fifi e tuli yo lena ala ku ka fai langa ngai ku se ku fia ka mai so le fali mai le opinion lea fali mai le opinion le telo se ku ka fia lu fa ka ele so mo ia e te vai atu ai fa sa mo mai o upu nga ngana a fena nui mai foi ka fio laisel o le me ta o le langa le o sto fai pule o le le langa i longa o isinga luanga le o fenga luanga o le le langa le o sto fi minister e vai na le loko leanga o le seri le malau fa me se longa sui me o so me le la pa pa mi la o le marito e wangi ke o for sanga o so e lunga ua ka kau nga lu e la fililo se mea manga ngai fe la ur ko ya li ai lunga yo ur ko li ai lunga man makanga ia nga fai nga ko mai ngai pe o ko nganga ka valo le pa le mi o le ka mari o le ku wala o ko usi povi yo ki o pisi le o langai o le mele mau mo povi ki o pisi o le sabor susi ele se pulenga a o foi tu te fia mi o tonu to fa pe o le amala no la o le natura i o le soifanga sa fai o povi yo ele ia la sa pa povi ana le mo matu ai 5 ono povi no noi le maia e sui mai lea la au sui tu o le la au sui tu avi o le fanua le ainga pe io poi sia tanga ruenga sa fai sia tanga ruenga fai a motu le povi te alu e su e fa solo atoi nu tu oi su e la malava su e fusi a fanau le pua te alu e su e me fanau wai fa io fai tau le tolo io i le lo matua na si matua le matua e ta mai sa fai a onga i lo matua lo matua le a sa fai nei fanga ia matupua wa fo i se matua ngai ia a fa pene o le tino fodom kukana tu mai i lalo pito e fa fanga i poa o le ala e batu o tatalinga fa pe ata ita o le a ka kiroku so le kala ngoi pua mai kamai kai ngai sau fo ia nga tu so le fai de au matua kamai kai ngai sau fo i ana nafi au mai to lima ane wa sau ngai o felisi ioi e se malie e malie fo le ta ia ona pe o masani o tatalinga io o kala ku foi do kai
e whapenga fo ila ka music ai. I te mi fo le pe tatiata mata stifanga o taru yuta. Yo se tam fai e whamatala me ti whana. E mo taru ta te toe tala noa ta ita ita. Wingan tatu o mai ai. Au tatu rai tai. Au tangata ia. Soro kanka o makukua. O ka ngaka ua makukua. Yo Tele yo aricors no faitau ai. Aricors faitau ai. E alua i le winga o melea. O i latou e langorangoina le mafofonga o le parimia. O i latou e go against i le parimia. O i latou fo le pe foringa e tu o ngā tonu io e. O te ata i ai. E ala ona o ata i ai. E sero fie le mele o mea o le natura. Ma mea tatu whananau me tatu. Tau te oro le mena. E whamatala uma ina le mea leina e li lifa i leitu. E li lifa i leitu. E li lifa i leitu. E le mwhaintatu e se mare me furele. E iaiso o tanga. Tanga natura mena. E yene mena tu puelo ita i o e sau i. E mena e te i e o. And that's our nature. O mea tatu whananau ma tatou. Ia, lea ua, mai le tatou, ua foi me paanga o le nei aso, ni le si. Ia, patalo fatu, i lautou wha ma whanua, ma lo le soifua, ma lo le, ma nei le sei o le nei aso, ia, tonu lefto a manapa fe au mga luenga, ia tonu asa tau whai tuturi lo mai, ia tapo kalame, ia e whaftai, ma lo le, io e tapenanga, ia tonu fua tapenanga mai i nisi o mta upu, ia o le anga, ia ta whatarano le neasu, ali ia mtaina foi. Ia matuia nei ia manoa, whatalo whamai ia sa mua whafonga, ia ma ta amataile, ma tapo kalame whalolo. Langona mai tula epa. Mana ia. Okay, ia malo whaftai. Ia, ta tonu wa umana e whaatalo whamwhaeloa mai le mamalua le atunu, ia nao singa whaopopo. Malo le folau, malo le soifua manmia. Ia, whai a fwoi singa le anga le taua mātou le tae au. Ia, le wato e langi le lei mai. Whaatalo whatoai le mamalua tātou pa anga masani. Mai se ia tamam tina mātutua i te tono a inga, te tono ma o tangata ngase, ia o ai o tangata mātutua, ia whapea foi, ia le mamalu o tātou a inga sa le vi, tamama tina mātutua maloloina, ia e mai se foi ia whai se au mo lātou whatua, lo whapea na tau wasuina le vai o leola, ia nganga o tātou tangata. Ia le mamalu o tātou pāanga, a mai se foi le to atelo i lātou o lo maua mai le tātou whasalaunga po tātou whalawi loa i tono whalewhai ngā ruenga wa o mai taua to atele nisi whai loa mai o lātou la whai ngā ruenga ai wha tanga le telefoni le teine sa walpoka la me i mai loa ia na abe lola i o le break ia malo ia pawa le whautuanga ne i e whapeo e ngā lue ni masini ne te wa ea whainga lo soifua ia malo tula epa sa tuli mai a nano taunu ma ngei hook upload system. Malo. Ia, paftai o ne, o me silia, ba ia se si te o ticket, ia pela vere ta vale, ia po le alava le mea. Ia, e fai, e sa ore tala le si, io, fai nei mea tatou mamai, sa ore kana pe kelo, fai nei mea le munga laka ko mamai, ia le si si, fai mau manga fafanga. Ia malo, paftai, ia fua e fapai mai le tatou atunu, ia, ma ia foi nei avano o mai le tau ia tatuna. Sa ti munga na po manei le tae au, Sa ti munga a leo whaftai o pule alofa le tua.
o te step out mai loa I whafo. Taile awa to o kakai mana ia le la ia. Le ise taimi po e taxi ai, o ia po e pasi e pe po e train. O le wala auro le upa sawa lo le ato le whale. Ia, mana ia whaftai o le mesina ua taunu atu I mauta fo I malawa, ia manatu le ata amtalia, ia ua fo ia le tulituli matangau, ia a le atunu le nei vaenga o le tātou tua mai au nanga. Ia mai se tā pulkalam se tā upuina o manatu tati amatai. Se tula e pa o le mata upu le o matua I ta u iai fo le hairdresser nei le tae au. Ai matu filo I manisi le tae au. O le tala lava le tala no ai. Whawhetai ua pēne le fionga le li pāle mia le sui o le Samoa Observer. Pēle mana ian tā ave loa ai le mta upu lea. Yeah. O le mai ta watu foi, wa sa I me foi ni fau ni a foi tua inga mani tima inga ta mai atu la epa. E aman tua foi. O ia lea, ele leile a fionga le li pāle mia. O le na sa o manino. Se I fai pale le. Ioi. Very polite. Yeah. Te tapu man, no. Na ana mai manino sa unoanga le fionga le li pāle mia. I mafua anga. A lai mele na tupu I no wa ia pēninga le sui o le Radio Polynesian in tau sanga wa mawai. Ioi. Le wai wana, nai wana I mo tapu niele na la leo. Ele ten fainto e whaai. Ai o le ngangana fo I le wha o ngai tu la epa. Pe atala noa ai I le autustala. Ele o se ngangana wha alo. Tanga I le episode talu ai nei le na visiringia. Ele sui lava leo le observer, Le tamaitai tala vau le sa visiringia. Po la aso na manatu I le tūlanga o le manu Samoa. Pe ieiso na manatu e wha se tuanga. Oi, eva aila I le sau le fasini. Your stupid questions, you know. Ele o se ngana nai te wha o ngaina. O tato whalongo ia. Tu la e pale na la lau le stupid o le tustala. Ai tato whalongo longo Samoa. E ngana whape ngale le afionga le li pale mie lau le mali e toa. E le mawhaina wana si ia whaapelo na leo ini tala. E tau tala ma le ava ma le whaaloalo. Le se senga na. But wa fuai foi. Wa tatau wai le a foi le ban. Mana tua. Le na mai le fionga le li pale mia. O le ele sa o le upuri. O le ban por suspende le tonu ape a whamata. O le ufetau ino le ban a le mea ia o le suspend. Ia. Le lei o na whamanino. O le suspend wa le na mai whaapea se I fua se tapu se I se taimi. Ele whaapea wila. Ele po pese nu. Ioi. Ia. O tātou Samoa, to a tele le au whai tō wha, wa tō loa le winga le nā upu le po pese nu E ele taimi o le malama, ele taimi o le malama, na whai leo le whetuunga inga la lea Ia, a mantua, pea e uia I nā mau mea uma. Ana mai manino le fionga le li pale mia le mafua anga o mea nei. Ai se mai se lava le taimi le nei le fionga le li pale mia. Le na vevesi ai fontanga fo ia sa fai e fontanga ma foi ma le mean star ma lo a fatasi a New Zealand le vai fafo fa pea foi le consula isala elu ia le na fel opua ia ai fa pea e le tatau na fono le fionga le li pale mia fa inga official meeting wa umana fautu ina le expert le na fasilingi oi expert ia le la eto e mai elo le tala le lana o le newspaper lava la le observer na lato fasala laua mea ia. Wa fai le fasala launga ma whapea mai o le wawa ai ato sa vali ati tonu ia le CEO wale matanga bengal pale mia marka peneta. Whapea ia le CEO le vai fafo. O leo ito tonu e fono ma le sui pale mia. Ia pangale le wa manino na wha manino lava le CEO ia angafili. That never happened.
Le foi confirm mai le fionga le sui pale mia. Ia se tūlanga whapena. Ala me mo iai. E le ai se whātu e senga. There's no apologies whatsoever al newspaper. I le te leo le afianga o le lato tau whaleanga, ma le ave o news se i le malu le tunu. Ia, e pe o le matu ia le nā. Le o le mwhaina tali, mai pe ele tali e po ia anga fili. Ina ua whamani anga fili, ele iai se, ele ai nothing whatsoever. Ele iai se tali mai pe whapea, ia au se whatu e senga foi. Le ai se mea. Au lea la e tau nuu le li pāle mia i Samoa. Ai follow ai, wau te tonu na follow ai le ta vale le vaenga. Parani le na watu. E fōringa mai to tele lava la tau na o. Le fōringa mai to tele la tau na o. Wa le maua mai le ata o le ali initia le sa aluifo. So o ai mateine tala vou e to alua. O le whaanonoanga tu la epa. O le whaanonoanga. O tātou te mimita wha me mee i le tātou anganu. A tō wai atu la i ofo tala vou i no mai pe ana wha pe o na wheiloa i male fionga le li palimia. E te le anu wha pe nā mangi shorts. O le anganu ai a Samoa. Whai le leile la e whetau i malon tūlanga. Whai le pule tasi a leo ngā whai le ofto taso. E ti tiro la ia i sio wali intia le na whain sa wali i fwe. La ai wha malonga miti afu malonga o whai jeans. Well, he has no respect. Pe wa whai wha ta alo le intia lea. O le mea le matanga ai. O whea o iai le au Samoa i te tono newspaper. O whea o iai tangata Samoa le i te tono newspaper. O le tau masalomia foi la man fartua o le ona fartua ia te mai tai o murianga. Ia ne i te iwa maoluma se tala tu la epa. Ai o te iloa. E le iai le fartua i le ofisa. E le iai ia i le ofisa. Ona o ia o lo o whea ngai ma le ngase o le fionga ia sabea. Ai ta ilo iai ia o taimina. Le tūlanga nā le iai. Ia o ila le tūlanga ua whai e te tusia inga to o teleo. Wa le mau atu nei no usa ilia nel tae au. Ai wa tusi le ali i lea le intia le te tono le Official Observer. I le Pacific News. Wa ave i ailanga version. O aulalen, this is me personally, I responded. If I were you, ask that Mr. Jant or Chad, whatever his name, reveal the truth. Because this is where the bottom line will be. Ask him who wrote the article. I le fongo lenga ka unga fongo ia le fionga le CEO ma le fionga le sui pale mia. And which is they fabricate the story. None le se fono whapenga na tupu. So if I were you, before you come on the platform, ma e accusing le pale mia Samoa, you go and do your research first. Le o tūranga le lei, le tūranga o le taumwhai au mai I whafo, I atu nuu whafo. Ioe. Mea tatu lava whaaloto I whale. Au I e tatu te loai. E alanga whapea nei mea uma. O vaenga I e lua. HRPP, my fast. Oi nai po fer lava me fa ane nefu solo I e tatu tala noa. E lua tangata o tangata malo ma tangata whaia ina. O tangata whaia ina la. Le tua uma mea ia. E tau te tala noa foi mea na o tasia le va ai ai. Ioe, o tangata whaia ina. Le winganga le tala tu le epa. O ngā le fōringa mai la. Talo sia o whafonga me le fionga le li pale mia.
Ona o le wa mai tau atu whapea wa iai ni a foi. Ni a inga o lo tamwhai a wā la le media. Talo sia ia matua I wha iai ni tapu laa o toi ngā mea nei. O wa aila le sosopo le intia lea. O le wa tusi I whafo I le Pacific News. Matau iai langa story. Le lau te vai atu le article le Pacific News. They don't want to take side, but they want to know the truth. Well, this is what I said to him. If I were you, do your research. Fesilingia ia articles ia na tusi le Samoa Observer on tulanga le ia mesa yang. Sama faina tusi sa o mai lava le ngoa tangata e onga le article. Alal mele wa fai wa tusi o Samoa Observer editorial board. So obviously there's more than one person. What that way left up in ale lato editorial board. Lela of seeing ai. O le fo wasa wai to singa tamai to stala leo baba driva. Wa fesilingi ai fa mai le healthy le fo lana faiati ai. If I were you, you should know better. You should know better le tulanga le tupula observer. Because lale mena le nga tuli ese on Samoa. O au me vale sa fai. O le to ai ngā fai tu stala lale iei fo I oi mena tutupu I nei Samoa, mena tutupu I 50. Le la inga telen fetuli nga I solo oi. Why? Because fabricate stories. Tau wha leanga. O le tūlanga ngā le watula I mai ai wa pei wa a vea le whai unga le fionga le li palemia. Ma mea wa matua I langa langa ai fina ngalo. Le whaino o whalongolongo atu o sau ai le a mai e fo I se tasi fo I ken ai ono le mai Hawaii O lala mai le manatu o ken e whapea. O the government without a media and so the media is without a government. A le me iai mea nā e le manuia ia whaiva. E mana o mia le malo ia le media whai le exposure. E mga o mia fo ia le media. Ia le malo e watu wai ia tala mwhaina tu ula lato newspaper ma lato whasalaunga. E mawai a lato tupe. Al melo tula I mai. Pe wa avea e monela sa noanga. Wa avea le whaia ina popo o tula epa. Ai mantua fo ila o le loia le o Matthew Lemsio. I o le fo ia I tutono le ia ilona sau tutono newspaper. Pela wa avea mamea, ai mantua foi. E sa o ele manato tangata na whaaria. O ai se fesiringia. O le whainga malo ai na tula I mai le taimi na susunu ina ai le Samoa Observer. O le whainga malo ai. Whainga malo a tula epa. Whainga malo le HRPP. E loa e te loa e. Tasi lea lape te lea iai rau tustala. Moni. Lewa ta ua leisi tustala lea. Lena ta ua neia. E le te utatonu iai. O te le te tonu, tango fo ila eva iri upuna e mawhaina survive the government without the media. I'm telling you. I Samoa lava I le si o manga o Samoa. E survive le tatu a malo Samoa without the media. Tango fo I e fika le mele utfetu ai. E moni sau noanga wa te o le tu langa lele. Ina. Sau tu lepa. Sau no mai. O te langa lewa ta ua swa for tustala lea. Tua yo le tali ina na susinga. Lewa langa e se foi tua o ana tu susinga. Pe mai teu mafale me nana mai nei. Ai alu tau conclusion. Na tilo le po fina ya ilo na finalo. I'm well aware of that tula epa. Ke le tusinga matala sa faifo il whainga malo. Le ole autule te a mai le whapea mai. The government without the media and so is the media without the government. E tūlanga whai lai, wa a mai le tala lea,
ona o le sa pe sa langa le observer fa pe ona o la to why very popular pe va ngana wa atu langa na ye le la mai ye le tara le fa pe le ai mai mantua e le na se observer se nusi pepa i Samoa. They could be the one wa umi long service, but nowadays we've got the Samoa Global News, we've got the Talamua, o lo o iai fo'i le 2AB, o lo o iai le TV1, o lo o iai fo'i le Savali a Samoa, ma tele o isi newspaper la iti le wa iai, le Radio Polynesian, o le fo'i wa iai la tau au nanga, to tele. O le siali inga newspaper, le siali inga le kasi fo nga newspaper, whiarolo mai fo'i le a fo'i, ia le newspaper le inga o pio sio, la le ngon newspaper. Samoa News le ngalo kia ulingo lana tasile na newspaper ole matua mu sai yo lana fo I fainga o lo fa no anga la I le tulanga le wai atu iai dei fa ngange wa esele sa wala observer le sa wai mana tua ole a foi fa malia atu le tina wo ta wolong suafa ya Angie le fale tuo lunch ole o lunch apulu ole comments lava ale tinasa failunga social media ilana Facebook le wo a mai quote tu ulunga lato pepa ole ale winga ole namia ole tau fa leanga ole tau fa leanga fo I feta nisin fai mai wa tau miele lato freedom of expression. Ala lato mele fa ya Angie. Wa tau miele na ia right I lung on social media. Pole ia lan tala fai. Alo fa pe fo I amela ni tua inga matu ya, which is ola sila fia fo irtina. Langa le tau na o fa pe le mota le palemia. Whatever ai ele fia pupule maso sofa. Wa fo ina fa ya tu la tala. Se a waka e mai e fōlinga I o wasi liele ngā. Ia mana tua le na mai sa o le tala le palemia na mai. O lona fale is a private home. Yes, it's a residential home. Lako they invaded the privacy of the human trespassing, stalking. O mea uma a fia tangata ia. Tau tala tu pena whape o leo I le maota Samoa. Pena whape o leo I ngā le maota Samoa. A le wo I longa residential place. E mawhai na o whape o le a whaile. I le residential place le ao malo se tulo. I le mwhai. A le wo whape le maota o le fionga le li palemia. Pe whalinga mai pe ula le li fiti lea Te tupa atatele yo ese ama I le mele o ke challenging lava le mele o me tu singa ali lo ke na yono. I'm going to challenge that. Ile ese ke le kali inga le mele without a government without media or media without the government. Samoa can survive without the media. I'm telling you. Moni lau sa nganga tu la epa pe no fai atu. Ole whalawilo ale palemia ia pe asau sao live ale ia now with the modern technology nowadays. Ele tau whaelo whawhetai le fionga le li palemia o lea na te tau ngapa ia le autostala. Ai a live sa o mai le fionga le li palemia e pe on masa nia ia ngaya. There's no need for all the other newspapers and all that, which is whaamo ia ela lau sa noanga I ke challenging ale. A lena uta matua ilunga me na mai le sa noanga ken ai ono kasi nga kuskala makua malo. Yeah. Yes. I know he supports Fiame. Yeah, right. Malo mana ia. Yeah, Ata ia pela il mai le observer. O lela te siringi ele Samoa observer.
O ka o tau o mai tau te whaatonuina le fionga le li pale mia. I Pe sao. o tau whaatonua le fionga le li pale mia i ona tiu te whai. Ai, tu le fionga le li pale mia e whai no na tiu te na wala wina ia le atunu. Ai, o tau e whai le tau matawhai oi o le sa ili mai o niu se whaala wilo. Le mela leo te whai atuai. Wa atoa le vai aso o ve vesi le atunu. I le leanga o le afale au nanga a le titi sao. O lea whapea, wa fiu tangata e lota lato credits e le mawhai. O whela i ele media, le o mene ta tauna tau whailoa ina ia lui ina ele titi sao. Po o le ale tūlanga o ele lato au nanga mo le atunu. Mawhanua. Yeah. Ta atia ia le titi sao ma isi mea nā. Ai le mawhaina se i o whaini loto mani ake o e su e au drug dealers. O i nā tonu e whai e le loto o la tau nei, pe a whape fia sa ili, masa ili. O su e po whetangata le mafua mai ia drugs ma mea ia. Ai le ai ma se me pau ale o le mai wawa, ai me ua ope ope mai runga ngā turola ia lea. Pamtana mai lea tunu. Au i te tau ni whai ini loto e o whai ai. Moni lau sau noanga. Wai, ele mwhaino e li poti mea nā. Wai, e se a, o lo i aini a lātou pāanga, o i aini a lātou wō, o i aini si o lātou e. Ngā, le mwhaino mai e li poti. Le whaila wō mai le diti sao, le mta upulea, ua alalanga le atunu, ua awhawhea ai ingi emergency. Ele mawhaina vili se telefoni. O no lea, le lopo lal me le tupu. Nā le tinga ingo tangata e o te tongi tupe e tapa le diti sao i o te tongi o le upgrading o credit a tangata. E lo mawhaina laudia i a credit le tono te foni. O le la lafo mai le concern le tunu. A tupu ni pe fea pe a whapea o ni se mala whanātua. Whawhewhea na so ta i mātua ma whanau la itia o onga. A le neila no nofo la observa le o le mele te tau no mai wha la wilo mai whafo. Moni le lei mawhanu tele i o mea i o la wanga i tu i o la to isu. A o le lava turi mtangau i a lea foi. Mo lea. Le ale wha moi, pau i o le mea mawai i a la to tupe o le malo. Ai so fesilia tua mawhanu i ati oe. O le a tonua matawhai o i a le official pania. E se vanga matawhai o i la to te tamwhai ai e tali atu i mene i mo le puipuia o le taitai o le atu. E se vanga whapenaro la tu o la tu tiu. O le taimile nei. Ua tatau wai wa o mantua o le afo le Attorney General e lalo o portfolio le fionga le li pale mia. Ua tatau le taimile nei. Ona titiro la tau le tūlanga o le wha maluina ma le tūlanga o le malu puipuia o le fionga le li pale mia. Wa atu o te situ e le ai ma se fe au a le observer po ai. Pule le fionga le li pale mia. Tauna tātou whawhetai. Tātou whawhetai i le loto mawalalo le fionga le li pale mia. Le tu awanoa mai ai. Tu umai i a lātou wholasanga. Whaile whaalau i loa mala autostala i aso wharai le uma. Tauna whawhetai e la ia i nā. Wale lava i e la i nā. A le wale mwhaia. Wa peo wa manatu i wholava le intia le na te amaia. Wa manatu i wha o ia whapea. He has the power to do it. Whawhetai ele i whasingina se tangata anu Samoa. Sorry. Ia, te i tatou... E ala foi whapenare intia tupa. E ala foi whapenare, o tangata Samoa rai tu tono o pepa. Ne winga tō nuana lau tala len whai atu. I le tūlanga la leo le dress code. Yeah. A o whea o iai tangata Samoa lo i te tono o newspaper. O le wha tono o newspaper le temine. O le director le. Wa pe o le intia lea. O ua run le intia lea. Do fia i Ane tōna na le whesiringi ai nei.
Oh. E no whanga titilo iai. Ia, le li o whai malo, Matthew le msio. Yeah, yeah. Ole, ole anganua tātou. A e alu le coat. E te alu moso o fua jeans. Le ai, e whailo ia whaitanga me pena. A le ale tūlanga le tūla i mai e le intia lea. La ama le jeans ma mi tiafu as if na te le kea. Na te le whamamaluina le tatawanga nuu. Ma le tatawanga I whanua. Oi le ai o te loto ti ngā ai because, you know, who are you e ke sau ke disrespect I leaders o le mātou atu nuu. Nā, konua. A whai e te le fia whaia. Toi fwoi intia. Toi fwoi intia. Wa te saunga pe te ea fwoi. Pe te wha tau emu le matawanga nuu ma ai mai se ia tai o latu nuu. Se intia po se intia fiti. Ta ilo e who wants to know. Yeah. A whai, ke loa la si. Peia se intia I le whai u. Okay. Wa te longo fia ia whai u last name o intia fiti. E tau iaianga spelanga whaanga nge wha. Yeah. Ai o le whai u le amai o le ngole amai Sabine Chand. O le mea fulele tupa I te kau kanga ko kako o kungu kanga kai e lau ke langolango ina le observa. Te tau no lato tilo. O tangata le aro lofane I le atunu. O manga o ia sao le mea tangata le e whaia ina. Ia whaia ina ta tilo ni le nature mea ka kirkilo e sao le kakalangoa. E lua me o tangata whaia ina. Ma tangata malo. O tangata whaia ina le tua o ma me I tam whaia e whaaleanga tangata manumalo. O le fau malo. Fau malo. Yes. Fau malo. E oi. Vato ala tala le tula e pa le tinga lava lo to le intiele nei very disrespectful. Yeah. O te ofu fo ia tangata Samoa le ye tono le observer. Do you allow him to come and disrespect la wanganu? How low can it be? Le la fatu lo fatu tainga. Le matanga le tono le officer le komisina Australia. Ma komisina New Zealand. Tama I tai ma li o lo ngā lulua I te tonu I nā. E whai pule tasi e pālangi nei. Whai ia whai tanga a li. Whai ofu pule tasi e tina. So how can this Tom, Dick and Harry Indian, how come he can't even do the same? Respect. Wa vai ofisa nei. Lato te whaaloalo ngia le anga nuu wha Samoa. Vai o lato la e ofu. So o se mea te lato e o mai whai pule tasia a le tupata mai tai. A o ali, e o malato I whaitanga pālangi. O le teimi a mofanu, e ofo ia I tangata whaingaruanga le malo, immigration. Kilo I vaenga umaia pe o kulanga, le lei o nga pepe mamalanga atu. Po iangi pe mika whaingaruanga. Po le angi le uma whapena, awa ao I whaia e suasu akwe le ai. E penalize ia manus pepa le ula tu whaingaruanga le iliko. Wa le whapea mai, e to lua li intia, o le sila whapea, o ia e sa mai Betania I London, le la te whaia le news at BBC, who gives a rat's ass about it? We don't give a hoot. Pe te whapea mai, e te whai news I tono le palace a le tupu. When you come to Samoa, no. E te le sawa mai lau preference. You abide the law of the country o le tenga lue ai o le e te nofo ai. Le si mea pa I e tatala noa o tai I rangai. O le au whai ari kōsia so te whaitau uti. Ta ino iai. Mo le whaali o the opinions. Well. E mela o te whawhetai ai. A watuli tōnu lava le mawhine le nei. Ia, man tōna wha lalo I le fionga a le palemia. Ia, o leo wa a mai oi o sui o le observer e te le iai le taimi mua. E le oi loa le fionga le li palemia. Lana whai live le whai mai lungo le ala leo a le unupo o ai mamoe le mai Australia.
Le sau ai lunga inala na tau fai le fionga le li pamia. Le lilia. Tama itai le na fatulai. Oi, ia. Se o ta fia tasi le na. Watala feu ngai o fatulai. I na o ta ataro to vai tu o tu lai. Ai esel to na manai ai o le whaongaina o le tū maleanga. E whai atu i ei tūlai. E le ai ma se vevesi o se awala sili o na whaingofi aisea. So le a o te whai atu le tala na the government of Samoa can survive without the media. O le tala tonu ane na. E le pepelo na tala tula Yes. Ai le whailanga aku malako media whape whalangulango atu e mo i area mai o le third party o le me kau third pillar o me kau democracy. Ai le whaina amatua atu le wha lupengana e ta alwa i e whaongai me se. Sorry. Ia, sono i etua. Ia, peo le tūlangana e langona ele ti ngā le loto. Wa ia whatata inga atunu i nei New Zealand. O nei New Zealand, o le you have to acknowledge the tangata whenua. Yeah. Which is o tangata anu o Māori. Which is o ngei the tangata whenuas, the Pākehas, the PIs, and other ethnic groups. O tātou o loo numera tolu i le tua whainga o tangata anu o te tono New Zealand. Which is i lalo la le treaty e tātou te acknowledging tangata o le whanua. Ai o whai lai sa i Australia e whape nā foi. Whape nā foi lai sa mua. E le whape la tu tangata anu ese. Nā la tu lai e fiti pute tangata anu o Samoa. Oro ia pēr tu langana na e sau noa. O ila i le taimi, wafoi o le taimi o le atua o le taimi sa o le nā. Sa ili ai lopo i eni pe mita no no fuai ma whai ngā luenga i Samoa nei tangata. Ia, Ia, male official pandemia. They need to step up. Tatu te tiro whapena whai ani tusi ave a foi. Tau fio la winga le whetau i e whai nanga o tai o le atunu. Ia mantua foi la. E monio le ofisa le fionga le li pandemia. Ia o le taimi le nei wa o ia la leo le whaululunga o le mtanga luenga le ofisa le pandemia mar kapeneta. Ia o tatau na whaini whainga whamai e lima taita ina i la le to inga le mafau le amai i to inga newspaper whapea. Lau mai tau watu whapea ele i to e taliwi whanua le fionga le li pandemia. Peia sa i se lato funtanga ma le fionga le sui palemia ia i le vai aso taluai. Wa mata no mai se tau tu fatasia ia se angavatau po ni vaenga e ilo ina ai le tūlanga lea whainga whamai mo le autostala. Manei. Mo te tali tonu tula epa. Se le atatu te tala no ai pea. O le taimi o le atua e ese ma le taimi o tangata Mo lewa na tupu nei mea. Lewa na tupu mea nei tu stala ma. Aina iai la se afoi. Se taunu unga le lei. A le lau whaftai. Le watu lai mai le nei taimi. A le watu lai mai le fionga le li pale mia. E a mata mea. Tuuni ni whainga whaamai. E whai ai. O lewa na tauna na whai e whainga malo o mawai. Ai le mwhai. Ona o lea. Sa whanga se le lima u a mea leo tula epa. I whai umai mea. O le se ngana al whainga malo ia na umatu nei. Ma le whainga malo leo tula i mai nei. Leo tatu tanga i ele fionga na li palemia. O le awa fata ma le ngana na te whaonga inga. E matua i vala. Ma le ngana e whaonga e tula epa ma i lātou. Ia, ole tau, mana tua fo i e masani antara no tula e pale upulea.
liu fa tu spa i o te malo ata utala mai ni fu tu spa i on tua fifi utala ia masani antala o pule o le me sa o sa ta ton fai ai tele fai o le ngasala le fa la fai e pale mia le mea o ta tau na fai ana fu e se langa tong na fai mai utali no ia o fia la va o tele lo ia we o ia e o tu vai aso le mafanua o le to tano foi nisi o tuai mta pule a o le mea faftai le tu o fai a wana tu ua e alua ia fape sa o loto ele observa le tutono Samoa e faftai le he has guts fai el mele I don't see it that he's got the guts to lepa. I see it all the tai e moni le alofa e whawhile mula tunu wa tauna whai se whai unga i ele mea lea and he's willingly to do it e ole toi ngā tai e alofa le e moni le alofa i a Samoa wa ana whapea mai e whatalinga tuli la mai ai o le ala le sime o le adia e mai ai o le adia e mai eni fevesia inga e tātou te lefia wa aia a te whawhitai e la le fionga le li palemia e le o tuu tala loa ina wai loa loa i ele whawhita uli ua ta tau lona whaise whai unga and warrants an issue that needs to be resolved ai whawhitai la lea whai ma o inga e le whapewhala na le observer o se tātou a lalo le nā e le au whai tu stala uma e le na le observer ai ela to manatua o lea wa amata mea le observer. O ai la se toe na te toe whaia foi le tūlanga leo le tau whaaleanga ave news pepelo whaaleanga i nai le au whaingaluanga ai maise o le au whaingaluanga le awhionga le li pāle mia. Well, e te lo la o e mawhanua. I prefer somebody e sauka usa o mali menga ke langorango iai. Kei pewe, e moi foi au le observer. Alanga ua way too far le alvo le observer. Ngai lola le sau le whapea mai tūro ngātu tonu pi. Ai lafi mai kua. E o le li le whai news mai Samoa. Mo ia le tara le whai atu. E o le li le pe o ia le mastermind ia mai le. Na tau mai e role i le mele ua tua ia i le prestene. Le ua whapea le tele o tata ia o le ame ua ngungu o le prestene o le Charles. Te whai mela sa uwhinungalo i vangana. O tūlanga ne iai. Le mela tua iei e leo se whawhita uli a le Charles ma le whainga malo po le palemia, po le vaenga le official palemia. O le mata upua ia ngā o ale observer knowing very well o mea pepelo lato news ia na whaasala lau. That has got nothing to do with le Jaws or le sunga tamai tai prestene ia langi ki soma. That's their problem. They need to sort it out. Yeah, e te tonu se te mila tamai ia o na whatu a release mai pula ia leo se tala le Jaws lato ia male lato wawa ia e atu Mantua tula epa. Mantua tula epa. Au whafonga mai fo ia le committee le executive a le Jaws. E leise me la tua ia ma ngingi ai le papala i le Jaws. Wa leva na tu wa lalo ma ave warnings i le observer tu sai ma lato whasala launga. E leo se mea fau nei la. Wa leva alan me na iai. Te e fiti pute ai la le observer. Ai mai ia wata utele le observer a le intia lea o ia le whaini. Ia le alan me lo tu lai mai nei. Lea la wa. La ve ai la le ma fanua a sila le por kala me rio tipi o tanga vaiana mai nei se te mi tai a le oli nei e le news al fata noanga ma le tio Samoa na mana ala na tala noa ai sauro fa pela na tala sa ta tau ai le pale bia na u ia ala mea fesili o ala mea sa ta tau ona fesili mua i le prestene o le Charles mo fesili ngia ia i la tu fa foin na vai nei la tau nei la tali to nga mele
Penga ko o le mang fai meseia le fiskunga. Te whanua ina lau tala natu la epa. Au whafonga mai foi la tipi au tanga vaia. Ese le vave o le tau ewa o le mka upu ma whapea mai sa ta tau le fionga le li pale mia. O whela sa ele Joyce ma o tau nai to tono le executive wa lewa na tau whalongolongo o tu alanga le fionga le li pale mia i le mele nei o le whai o news pe pelo. Peifo na mole maule sa unoanga le fionga le li pale mia. E le whaia le whainga palota. Le na wala au umatuai ta o pati. Wala au fia me, wala au tula epa, wala au. Na o le la au li al mali e toa na o atu. La la mena whai. Na pau watu walalo le fionga le li pale mia. Ia moni ma wha maoni mea tau te li potia. Ona o le a. O tau lea o le tau au nanga. Le wha fafonga sa mua. Ia ave le mea moni. La, oi Natali, oi sa fai matai mai ole Jaws. Tipi au tanga vaia. So don't be a two-faced person. Because, you know, you say things when it suits you. A olo le te mea e a foi lunga la loai, na tau alo solo la ia ma tusi lima. Wale mana fai le observer le ngā wenga le nei o le seseo whamtalanga e tu i lunga. A whaila na tau whaafafonga a male tu walalo le fionga le li pale mia. Ia moni mwha maoni mea tau te a maia le atunu. La mena le tutu waila o tau le executive la le ale Jaws. Alu le tau sa vali. Wala au le observer. O le al mele tu la imai. Don't bring it out as if wako point. A mea olo o yaini lakpe le fionga le li pale mia. Yeah, o le mena leo maua. Mena mo fai mai ana le leile la tu foi asosi. Ele o pan mien mele. Yeah. Ele o pan mien mele pe ana le leile la tu asosi. Langa o la tu e fo tu le si media ma so va di ka ko ngala ko fale ko. Ba ai le ko mele ko fa o mai fa tu ese langa o le fai ke o so mai pan mien mele. Ya fale ko mai ka ko. But then kikiro tu la epa. O le whai ala tau whono vai aso te tasi talentu lai me whai ngā malo. Ele ini whono tanga le Jaws. E la tau te tala noa i naini mata upula o le ua whaale tonu mai i le arena la lea o le autustala o au. Le ini whono tanga le Jaws whapea mai ia o le ua lipatia mai le Observer, o le ua lipatia mai le tala mua, o lipatia mai le Radio Foundation. Ina ia tau i loa ai ma ave le whautuanga e tatau na ave. So, vavela le tau o mai e tusi lima whapea ua lape le fionga a le li pale mia. O whea la o iele au nanga le Jaws. O sa o mawha maoni le whainga o le lato au nanga. Manega. Ta oso mai le mele mawhanua. Ta ua fo e pare mia. Le 1.5 million sila nga whaanganga mo le forensic audit. Ale mau ai fo i sunga le li parmia. So le langa in mau ai fo i o ki kasamo. Actually. Tu kali no. Manua e a mai ele mata upulea. Mana tua fo ile na tala no wa leva nai lima o le whainga malo tausi le tato forensic auditing. Yes. Leva nai ala tau ai le whaia le chocom. Ola me oi ai. Ngā lilo le ele whainga malo tausi. A le ale mela le wadia e mai ai. Ala le mele sa ngā lilo ai. Ua muli. La me wa involve ai ia tato o ki ka Samoa. Ele o iai se mea iai se involvement alo i o ki ka Samoa. E na o le company le fafo le na mai ai. O le me ela le sa malanga mai ai ia lau timu ia maaru masau ona o le whainga o nei fa ala tua ia na whai. Ia whaftai, le tio a whai mai po le ale me la atu e alwai tupe o kika manaa mau mea. Le ai, e tu lo wale le whafonga anga sa mua e mai se le whainga malo le fionga ne lipan mea. E le va le whainga malo le utu lai mai. Wa tele mea corrupt. La tau e sili le fia matalia la tau
ia o se mata mistake ona e o latou sa ili le amio tonu sa ili me moni Ua e o ile a foi. Ua e o ile awala papa le ai. Pape se fulu su familiona fa ye nga fa kilomika le. ele se awala papa Ale. ele se awala papa ole awala Oi ole awala. ole awala ole lua afe lo sufa i le lua o lua tolu le sa fa ele le foi le reunion ale a onga pesinga le na wan wai ma ua man fui na ma wai a ma te atu la man tua le wa o yu lai le na fa ele le foi le reunion ai o ke topa le chakom vai vai le ye yu lai se tema o ke topa to tolu masin tu la epa o te watu e te lele malai la kapi la fua fat tauna yai te lele malai la kapi ai pena o se kuata o le malai la kapi o le fato ata usu o le awala le fato ata usu yo ia le lano te la tu nei le fainga palota ai e te le mamawa ia le afo le rugby field le awala nei mo fai ai fai ele uma lo que fa pe se ne ai man tu le la tu tia vi le fai fo lo lalo ma nga tolu lo nga ya si umu ia ole tau fasi si unga tau le manga tolu nga lefta amata na sua mai ele awala e mata tia ma le si mea fa me le mai generalize mai le mai ngo me foi ai le mai a noa le me pe me na request ai le vanga o no winga na le 1.5 million na le e si le fia lana to tongi mata tu o kika sama o le mena wa mana tu le 1.5 e sau I fafo ile o ta o kika le nei New Zealand ai en mantua foi la wa nga le tula I mai le tato fai nga malo fo le la watu ai la le ia mantua o paunga le te o matavui o ia le o longa matafa yoi o le anga ba amato mai o su tusi a le la watu lo ia te iena te ina le vaenga e sa ilia le lipoti le o le COVID o le forensic. Ai peila e whaate I la le fionga le Minster. Ina ua ilo I whale lipoti. O le whaasawa I ma le au o kika Samoa. A le iloa. O ai inga ia na whai o le forensic e mai whafo. E leise involvement a Samoa. O na sa pui la I so tanga nei ma le tūlanga lea. A le wate I wa whaate ai. O le fesili la tato te fesili foi. Who is behind all this? O ai le tuo nei mea wa whai. E me tonu ala le tau le fraud. Because lai manino le taimina wa a mai le tala le a su le forensic le la sa tau sa ili po fele company New Zealand a mai sao ya New Zealand le ai se le ai man tu la e pana mana o e fa nga ia la usu tu si al malo sa mo fa pena fon toi la to mai ya a le tulanga lenga a mai la io le bid batu nei New Zealand a le la wani no ai nei ia a uia te Whaftai la vale a lofa malanga leo le tua I le to mai ma mawhauwhaunga le lei I le whainga maro le ei nei. Wai, le la mana o whaatope lau le whaapea lawa ato o toa mea umale ai. Le la whai le sue ngai nei lo manino I la I o ani whaale tonu, o ani mea ua whai, o ani mea ua whaapipi, o ani mea ua avesea I le tato forensic lea. Mana ia. Talo sia lava. Ia tuai. A ia, ora mea te whai atuai. La mena nofo umi ia la tō le mea. La mena umi ia nofo.
Na lo te mana tua le tala al minstalia foude nai na sui mai ya mulpola. E yei mea onga i tutono o le poti. A te o sau no fia me lan sau na muri nei ya mara interview ma te vele o lula sua. Pe me ele me se me onga. Afara me la tupunei. It's Fiame's word against the former minister. Yeah. Na ni fale tonu. O le fesili ngia la. O ile la tusi lima ia le tamaitai sa vem pandemia. O le atusi lima la fa pe o mea pipi o poni fale tonu or whatever na fai el minsta. Yeah. Tatu tatalia forensic. Ia alu tatu. E tala fanga tu le pa o mata sango a pipa le maua se ilonga e mai ai so enga i wa fai tato fainga malo. Wa le fole na o lava lato e fai le suenga e mawasa o e lato le tali fa malia i nai lato ma a mai le mea moni la tunu. Si ka kalangoa so e alu tatu nunga mo fanua e. Pea i leo tua ina tali mai mista tu pe sau so ta inga so ta ia tu ia. O no lo tal man tu le manu tata no le ma fo fo non to le fai ni. Io e fo no tata nunga a fa pe ye se lo fa anga o ta i mista i lana fainga malo i lon ta i de pale mia ma le ma manu fainga ma. Pa se fainga non ko le. Na lo wa ma kwa le ma fo fa ka malo ma le nga le fai mai e ko so malang kala fai mai ia rinkalang o kamo le university sa sina io io sale Tila epa tele lo pe wa fai ta wa scroll down the strand umo o tali na Natalia ai na o tali ta o tali ai la tali muli ale na watu nei ai na o fai atu pangalea e tele lota fia fai atu ai fai a lofa i le fionga ale tamaitai a for minsta le au fa ke chu pe universite o sa sina pea ale taunu unga ua pale i le tofi pale mia aia oi o mai le o tie whavavau e te le pale i se tofinga faipuli le la no avatua ai le la utua ia te oile history o le political career ale fionga le li pale mia ua o le taunu unga lea whaatumutumunga lea o le tūlanga tofi whaapotiki. Lua afe Maleono, Deputy Speaker. Lua afe Sutasi, Speaker. Lua afe Sfuluono means star whaatoangam whainga whaiva. Toi tūlai mai, toi means star le whainga malo lua o lua tasi means star for o whaatoangam whainga whaiva. Lua afe lua lima. Ua avea ma Right Honourable Prime Minister of Samoa. Aia oi, le ai. Le tu lo ta ua o tua a. Na iai fo i lo tua ai te tono al palimini. Na o lo tua ai nei tō finga uma. Nothing. Awala e te tau tala le fionga le li palimia. Nei te ufa masino ina oi. Na alwe la ia toe mai la i o le tūlanga. Ia le no o tau sa o tu lava. Tu low lava le fionga ale minsta ana po mulpola na losa no abatua lava ilon to lua no i ni tu singa se wa mai mau pe nina i uli no tu sa o to ile tala ona le tulanga le wadia e lo vai e te lau fai mai langa e ngaka ia le fionga le li pale mia sko sipi sa sina Pesa sina na tau tino le fionga le li pale mia o langa universite na ona e mi mita i le soifuanga o ina a ona matua a. Mai leo nai tu malo i sa sina, mai falatai, mai ona matua i almangoto le ma e kalesia. What's wrong with that? Ele pe o you're like a walking zombie ua mai mau le faletua ia ana rosa. Wa e ola fa seva loina. Le lana fai mai ele tala mai ia.
tu mai pea u te tau te le tala noa e sesi, o le something to do with the Bible, no te talia tia i oe, o le mea ngā wa whangi ai wha pe nalo uru, i lo tau tau o me pa ia, i au me valea nai whai. Le or ka ngaka e whaavali mo ia soni. Kere lo pe whenga se edmings ka ingi ko ngaka ka whapea Neu whatula tala o au e se tumu le alofa tula epa. Tumu le alofa i le uso ia mulpola ana vosa. Le ngata fo i lea, o te ofo, le ngata i lea o la alo, e ata mamai o la alo, lo o fea ngai o fo i la alo ma tiute ngā duenga le lei, ma pisinisi. Ai se vai ai, o le alato i ngata maa ina te whaia nei tūlanga. Le na peiu mana ia ka vai ako aru involved me ka keria ma ia. Awa pa i baka malo le media. Okay, o fo ale ka ke vai ako nga ma na o fo i fatasi matama te pare mi ta langa o le official ia o pari. Leo. Mana tu. To wa ai ale na fa pe o to wo fa pena. A fa pe o le fantato wa ai o matua i le a venga o le asinga le a palauli a ngai te tono le ainga fast. Le sa mai to lua ia ma le fionga te mai tai fai pule ia te minai le i to finga a. A le wato i fa te ia la vai ni tu singa wa fai a e lunga. Soli ai. Ia, ka kia ia. O ia mea uma mawhanua o le talia o lo i a o ta mai tai minsta. Ina te le atua tatou tala malea. Ona o le alo lofa i ai. A o le talia lai ona ao. Moni wa mafuta atu i le fionga te mai tai fai pule a. Langa fo tangata e lava le ono sai. Langa tangata e moni le alofa e aba a. She has all the respect for him. But the stupid idiot, he's taking her for granted. O ia taimile nei. Ae, ano so to olua, ole taimine o te lango, it's there. 24/7. Tanga iai. Tanga i le fionga foi. Le fionga le li palemia. O lona fatua tu lai 24/7. Ole tu langa na ia. Ole taimine. Ia tawane te whapea mai o ta vale longa i tupa o li. Well, who cares? O lo to lua, o lo whanau na, that's your immediate responsibility. Ia, mana ia, te ua, o no fo mafopsoli. O fiu o te Mrs. Rukume ta i pare, ta mai ta minisai se mava no fatala no. No po i tal, ia minisai lo tala no atu ilonari. Anyway, ia, e a foi na fai atu whapeo le alo fatu lau fionga le li i tamata minista. O le vanga muli o la u porkalame o la u tapenanga tu atu le ina ia o e wha mai le ta ni meo na e tapena ia. O le upu le na be vesi ai tu le epa ma i le application. Ma wangi lo lunga wha ma lau mai la tuanga wha. Ioe. O lau mai mea te fono ai, o lau mai university na o ngai. Ale simple io sta mai nga ale su etwele pa wala mele fai pe to te fa maoni se ale vatu nei ta mai upu na su etu pe fa maoni ya o to lau mai ai le mau nga va o university te fono le lalulangi te fono le Commonwealth te fono le Pacifica io le ala se ofisili tu la epa wa mitai mai umana tai ngā fono ngā la se man bio sa moana mau mai ai. Ia, ai a fu ia le. Bio sa moana mau mai ai. Le ai na le fa se fete ina o tanga tu la epa. Not Samoa as a whole. E manui ai ana uia. Ioi. Ia, o barmuri na o la tapenanga. Ai tuatina, fa sauta ia na tapena mai na tulang. Tutusa le lei al mele wa tupu nei ale observer. Mele wa fai ele intia lea.
Lena whainga I o inga nei. It was, to me, it was deliberately done. Tu sa le leia ma le mele sa tupu I le tatou Samoa Law Society. Yeah. E wa umalona whai. Also loa tusi mea nga I lea foi. Where does it say? Ave loa ana tusinga I le pina. The Pacific Island News Association. Ave. Yeah, which is I will reply. Dig deeper and do your research. Because no Tom, Dick, and Harry from another country, le latu I Samoa, a latu na te disrespectinga le culture malanga nuku a Samoa. Pe whanau whai atu, o tamaitai ma li o loo ngā lulua I te tono le komesina Australia, ma le komesina New Zealand. They respect Samoa's culture. Ea, ti tilo I o latou la ei. Le tupa tamaitai, whai le leia latou puletasi. Le tupa o ali, e sulu a latou ia whaitanga ma latou aloa. So se function, so se event ale malo, e o iai nei tamadi. E whai lava o latou la e ia pe o tātou tangata Samoa. A o tau titilo la le intia le na watu nei. Le ale mele whai le intia. Pe he couldn't care less. O le whesiri la. O ai la ia. O ai ia e na te whai ai ia winga. O le manatu o ia o tātou. O ia, he's a untouchable, very special person. He can do whatever he wants without anybody challenging him. Wow. Alpha Funga Mailani Suil Observer can tell that to him. Ele fa pete latu Samoa. Na e latula I pete fa pai tau mawa mio. You know, no, Samoa o tangata lolotu. Ai o le tūlanga fwele na iai, e aver whaaloalo I le te tau el whaaloalo. A whai te le whaaloalo ngia, ia le fwele whainga malo, ta il malo. Why should we give you the respect? Why can't we just tell you what we want to say? Yeah, e le la titi ne fa fitauli, ne tati tala no ne ia. Ia asi tato ono sa ia. Ia po le asi tūlanga la tamai ai I mataupuia. La si tamtaupu. Ia, o lesi mea lewa titilo te walanga ma ia manatu o tangata. Le watali manino lava le fionga le li pale mia. O le a mata tato wa le lua tato wa ai mai. Yeah. O pe falana sa no le fionga le li pale mia I tama whana wa Samoa ia o pai late ma insinia. Ioe, sa mai ai le fontanga sa whai au iai ia eti laulala. Ia masetasi foi. O ile aso le mauta o le pale mia I nei New Zealand. You know, o alo ia ma tama whanau ia Samoa. Wa lewa tau sanga o ngā lulue a o iai lava waalele Samoa. Mulmuli ane loa ta ape mai atunu I whafo. Na o isi Dubai, o isi Vietnam, o isi na o I Petania, tele mea sa wo papenanta I tasimo wa wale to iai se tato waa Ia mana ia lela langa mai e manatu o le mamalo le atunu. Se awa toi whaingoinga le Samoa Airways. Toi manaia ai toi fo'i lava I le Polynesian Airlines. Na lawi loa I Samoa le fierce full sanga o tu mau pele tato Polynesian Airline. Ala mena iai, ana le tula I mai ni le whainga malo le ni. Lela wa tula I mai. Wa uia tau manino tatu le epa telo taimi. Telo taimi o te whaingoinga le Samoa Airways. O le ea tawanau. Ia isea. O te whaingoinga le ea tawanau. Talu laban whai o tele I alwai. E puka I lava avano o whoio. Tawhia. O tawhia mala usan. No ese atu lo lato. A o tele le atu lava au le New Zealand. O na wata umai. Mai ia mene nga
tamangi e lunga va lele e foli tuango fo ele mau no fo va pe o ta le la vai a le la ia tenga mela delay fa fia ai se a pe yo vanga le o te fa mena le ngo fa nganga le ta wa na pe yo le pasi fa nganga la tu piki pasese le lenga delay ona fa tali se yo mai tangata a e le ma faina sau on time le ma ia tu langa na ma ka dia fo le short forming o le afo o le Polynesian Airlines o le PAL yes e ti le lo le va le siko inga nga ba kula le ko inga le check le a kinga fenga lo o le PAL pe tu lo le la le me tu pur tato pe me ti lo ti le va le oi la fa ngoi le ka ko le Polynesian always late sorry ia si kau na ia e sele mana ia ai to ia foi mau at Polynesian to a mai le tato vanili fai ngoi te ia le ngoa maleata fu le lo le niua ioi e man to e sele mana ia le very colorful ia le lango le logo le na ia sa la wi lo ai sa mo le tele o tau sanga sa le o ato o te mal mona foi ai se fia o la wo ai se fia o la wo ia to le fo John Nicol leva na ia i le au nanga le airline i Samoa ia whapea ia nei a mātou New Zealand. o le tūlanga o le ua kōri whaita tō man Samoa Io e le tusi e ila api watu le whamanianga congratulations i le tātou i man Samoa ia le ua mo ia nga tai le ka alonga le muri ia le la ua pi o le ua ave ia Samoa le chance muri le oh yes le ua o le chance le whaina qualify ia o le taʻua por kalame tatetū e langolango le alo le atunu na uli le mali toa teu se paka even though ke le ama ukala u faasalau sono ia le fu te e se i le ai na te le utatunuina man tua whaitu le pereta whatata noanga last week le na e au mai ai le na o watua ai o au e selo o respect i le fo i alo le atunu tu se tasi tau sanga mua ia i la usani le aonga and we've noticed it i me whai le aonga he's such a humble person ai ese fo i o te alofa i ese le tumu whaalo i le peo isi tala bou e iaina ia e tumu e whaalo ai mo te ila ia peno whai atu whātau sanga o mafuta ai mea whai le aonga o iai le nei atali you know he's such a humble kid a very respectful kid nice ia o au te tatonu e mantua le whapea mai e iai le tustusinga le no titi le te whapea o le vavave ia no mai o le au officials whapea mai o le na whai le suenga le anti-drugs and all this o le wa positive ai ina ua fesilingia I think waieni suenga le officials mai le tu a paka i le tulanga le sa ilipe ai sea lava ua vave le whai unga le whamasino le laufadi ia masalo mena mai o le tusala le o ana naf ana po le no whaitaua le mena ua vave lole o mai lunga a mai le mele le drugs ina ua ia le fisilingia le tūlanga le nā ia tātou tālosia tālosia ua o le ae tautino e le alo le atunu ia pei foila e vava alua ma David Tua ia me foi na sau noa te David Tua e na te le tatunuina onga e le o se tama na te ilua na te lokeinga i eto i ngā mea
He even said even the social enhancement or whatever, he never touches that. Yeah. Ia o tangata foi o te iloa. E sele malo sila na ia foi e kalisia. So, vai for ye pu de sime is a clean on the top, on the skin. Langa le ngalo e te ule tala le milionia le New Zealand Bob Jones. Ile taimia o lona tau sanga muri e le aonga le na su e sanga sponsor. Nga sponsor la i Bob Jones ia. Na tala fa mama i lava to ino Bob Jones. You know, how nice to see a young boxer let will bloom up in the career as so clean body, clean mind, clean soul. Everything is clean. Ai tangai fola ia le telo fufu anga uma. Ele ai masita mafusu e sawe mama fa peti. Ia. E pe a fa solo a koa. Tata fasoro ato me Paulo le boxa te vai e sawe le ai se me pipi iluntino. Na fire tala Bob Jones. I think Joseph Parker was only 16 years old. Oh, okay. Overdose. I think Joseph Parker is now 32, 33. 33. Yes. Well, there was 32 lau san. Pero it's only 1 year apart my lau san ni la onga. It's still young. Yes. E sistem ta na. Ya, le ai wa o mai I wa le wa tu sa le ya me na tu si ya ma me o le wa e au mai ya ya e paula le tu langa yai o le ta vai masani la wa le asia no ti lo tu nei le media o amai ai lunga ia ata se tasi fo yo alo o le alo Jonah Lomu le tonga Mantua maliu Jonah Lomu o la ti o nalo a le wa se fu ato nei le fu tau sanga talun fa ilangi le folau nga le fo ialo tonga a le po manele ata wa ma tu wasiana fa na you know I hope one of them will follow the careers ya la tama. Nia o le tūlanga le tātou whai lava sina tele o tangata wa mana o mia le tātou Renew 28. Ia matua le wa amata ma le tau vevela mātou. Ia o te whaamani e au ia pēno whai atu le lava ia so le sa umalolo le whale ona wa pa u le mū le vai. O le mea le sa uola ia le ti ngā ma le langona o le tātou Renew 28. Ia o le tele fo ila o ila tau o le wato e ngai mai le tato vai le asia o le la tu fa manatu ato fa fonga mai o le tato vai le asia o le vai sao tu sao mai ilona ofisa au tu o Utah America to tanga I tu o le tato logo le o le code le e alu fa la laba wa yai nisi o lewa mai tawina ma wa wha maonia o lo o la tau a mai le vai mai le Amazon ma isi upenga ta whailangi e leo ni vai la le nā le tātou Asia e te iloa lai vai nā e whaatutuanga I lunga I le code, le barcode le tua na e iloa la I leo se vai nā ale Asia wha mole a whai e tau nu e te oi a wane e inuinga e te whafoi e leo se vai ele asia. O le whalau mai tawina nei, o lo iei fole tangata I nei, o le la tau te whātaua la le vai le nā, ai whaas, wa mai elan moana whapea le whang, ia le la ia le upa whasa lau leo pulotu, tu ulo tau whawalea. O le tūlanga na iai. Malo, anei. Ia. Mo tatou mai New Zealand ma stadia mala wane ia le tofa ia mo fanua tupai macheda ile oru atasi lua iva lua tolu ono o tasi oru atasi lua iva lua tolu ono o tasi o tatou America nei ma territory uma America Hawaii mala mai le lima ono lua tolu fitu o ono lua. Ya, te wala, I si... O le si me toi whamanino atu tula e wha.
o tau umalawa a tau nua tau pusa Asia, siaki, tatala o lalo lea, o lalo ina e tusia tuaile expiry date. Yeah. O lalo le whangu e ele expiry date. O ngā wa iei fo inisi wa moli mawina mai, o me tupai. Ele a mai a mātou whangu wa foi, wa expire, whawhintou iloa. Ma ia le eise me mawai. Lela no fetu o lalo le whangu e tusi atu ai le expiry date. But you should know i le pusa le avatu e lau Asia, i lunga le dockets le pipi i ai lunga o le pusa. O lo iai fo i wha maunga o le aso na tiliva atu ai, ma le aso i elo na expiry date. Ia, malo, whaftai, Samoa ia natu tisi, wa whaisi umi o mā ngā rudue i le patawina o le nei product, taua ia molo soifua māloina Samoa. Ia, isi si me, mawhinu? Ia, le ai, le paule nātu le epa, tonu, e ai nisi a tātou tala sa mālie. Ia, o le lesto na nei. Se tātou talia le afo i le press conference, a le fionga le li pa le mia ma le autu stala nei. Wa o ina le la tātou lo le tele o le langa. Ia ma tātou lo foi po ia wha maoni. Tu sa oni fisili le fionga le li pa le mia e tu sai foi malamata upo o le wa vevesi tele ai. Ia, o le leit mana ia partai, tu pa ia si o si whasalonga leo se tasi fu tina i longa i le community a matu nei Amerika. Ia o le fionga i le toa, pali tele malama sa vea mali toa. Ua maliu ftoa longo ftoa meia tia ule susa. Ia, i mause por kalame ia po afea ia ole a teuinai lona tino maliu ia e maliu le aio i nei o Merino Valley i nei Amerika ia o se tinai longa fo i le community a matu nei ia ma o ia fo i o mai le ainga tupu o le tatu atunu ainga mai io ainga sa mali toa ia le ua palau iai le atua ia se taimi ia la atu anga ia tu nisi o whasalonga ia pe amaua mai nisi o whalinga man por kalame a silo matua. Ia pe o si talamuni na. O le atoi fui wha mai senga i le ainga. Ia mani alo foi o le tina matua ia tasi ana ua e whalawa mai ia suafa. Ia nga ta umai au suafa na e le ise si o le ngafo le ainga sa mali e toa. Ia, o mana tue, mai e sau whitanga. O tai au. O tai au la le mateo atu ai le family service. O le tina fo se tasi o tātou pa anga de taimi o tātou SSIG. Ia le tina matua ia le fionga ia misa a ke nese ngā foi. Le tina mai atoa tā vita. Ia tai au la le mātou te whaatasi atua i longa family service e whaia e le whiawhia tai au. Ia, whaamesi atu le tua i ana fuitoa ma le ainga. Ai o mana tulau tapa i marisi ui, sauno ia e te whaamei le tātua tunu, man whaloa. Ia, lele, ia, whaaftaitu la epa mo le nei po kalame lau whaafonga sa mo le nā o mana tō lau nā tu nisi o mata upu o sa mata pena ina ia awa lau whaafonga anga. Ia, le o po se lilo ia o tō a la fo senga ngana ua lape o na o lunga lava o nei i tu a inga ngā nuenga whasalaunga i o le taimi mo lunga le leo o taimi mo la lo au te tatonu i o tātou uma o whānaua le atua tātou te maua le loto maulalo maua le loto whamangalo te lo taimi ia tatonu ia o le nāse i tātou toi wheloa i le aso tō nai ia maua toi nisi tala man whaopopongo me tutupu i lau whanua nei ia o Samoa ma se situna inga langi o iaini alo matama whānaua Samoa ia so i fua ma ia manuia tula epa tātou wheloa i se taimi.
ia pa tele ma fanua alo fa tele atu pelo fa pena foi tei fo ia ia te tunga sa mo ua o le fai mo foi le o tatu por kalami o nei aso io lo va tu tatu temi ia ua afale tu la valu ia maturu no winga o le to afale tu la lima I au kilani ma Samoa ia manisi vaenga o le lalolangi ia ai te tunga le atu pele tatu toi felo ai o le atua fai aso ia pe afa pe manatu ma finangalo ia tu ro soifua ma so ola tatu te uliela so taiao e mo terminate lo fatile atu ia le tatu por kalame I le tatu whainga malo na whionga le li pare mia malo le on sa I loto tele e le whaingo fie le ala e tau atu I le whai ungo nei mea tatu te tau sini o iai tatu pela I taiao I le te masani soifumnia o Yesu le li me whaola a mene ia